Дали ќе Ова реално. покасно, коде ја тематика каква покасно Сергију, предходна тематиката ро хадисија, сад не джанена сускјав дие какера лафитари тема хадиси, соју хадиси, сар пишин јапе ко вакти е пегамберескоро о хадиси, изабрана е хадисенгери, о ујдурдиме хадисија, кет почминала те ховавел пе упрало пегамбери, кет почминала сар китапите и кловел о хадисија, којта но највише пренесувачи, а којта не најбаре пренесувачата ро хадисија, сара лоджико Бухарија, амен авдие су исјамен ко амареваста и ред некобор тематикета ро хадиси. Ама пред сакава те почмина, нормално, амен аваја ко термини хадис. Svakoj agar me bi proporučinava sa tu venge so avdije šunenamen ili pa so avdije kalen pire kitapje i sa te pišineno dova so mekava keraf пред те почминен ек тематика те истражинен ко тумаро илими ко тумаро джандипе потребно и те дикен адла терминија со тумен мангена те халовелнен сартане употребиме ко Куранија зимушани. Јакана амен агар почминаја сар o lafi, o termini hadith, tano upotrebimo ko Kurani azimushani, ko vakti e pejgambereskoro, ko zamani e vahjeskoro, koga vlasine vahji e pejgambereske Muhammed sallallahu alaihi wa sallam eskoro. Hadis, i arapsko hadith, mit od vas, amen upotrebimo hadis. Avdje naјбутте базирина амен ко арапско, себе писуски амен на сиема арапија, ама ко не саве тематике какова ко арапска терминија за тешај те халова пошука. Хадис значнила лафи, значи ко превод авдje значнила лафи, вакерибе, случка или па хабери. Значи ко акала терминија шајте ракен о лафи хадис. Ко Курани азимушани, Олафи хадис. Ко Курани азимушани, о Аллах джелле шануху, ко суретул Зумер, трианду енјато сура, ајети бишу трито, о Аллах джелле шануху, агар вакирала, бисмиллахи рахмани рахим, Аллаху неззеле ахсенел хадис китабен. Значи, акате вакирала, Олафи хадиси китабен. Со значила по превод, о Аллах објавинја о китапи, коле скоро најшужо лафи. Со значила ко прво ко вакти е пегамберескоро, кед дживдинјао пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, о хадиси значила сине ахсенел хадис, најшужо лафи е Аллахескоро. Значи, лафи е Аллахескоро. Одувај ки прво генерација, амен со вакера одеа селефи салих, одеа прво генерација, агар халола сине о термини хадис. Тоест, ки објава е Куранескери, кавакерел некој хадис, означнила сине Аллахескоро најшужо лафи, Аллахескоро келами. Одва, не само ек ајети, и сјамен панда некобор ајети, ама себе питаро амаро време, панда ек ајети колку инав, ко сура пиндудуј, сурето Тур, трианду штарто ајети, о Аллах джелле шануху вакерлагар, فَلْيَكْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Хајдете дека неканен сарлесте слична лафија. О Аллах вакирла е мушликонге. Хајдете дека акана лафи хадис, акате панда по буквално вакирла Аллах ескоро келами, Аллах ескоро лафи. Ахсенел хадис. Јакате Аллах вакирла, хајдете дека неканен сарлесте слична јек лафи. Значи, те уле ола искрена. Те искренат нека не ниек лафи кова о Аллах одова потврдинелале. Дикаја дека коан вуне вактија, пандек пути повторинава, ко вакти е пегамберескоро о лафи хадис, значнала сине ахсенел хадис, Аллах ескоро лафи. Ко покасна генерација, табиинија, едбау табиинија, о лафи хадис, овола пегамберескоро лафи, Hadith tano pejgambereskoro lafi, sunneti tani pejgambereskeri praksa. Znači, premalo hadith, emo sunneti da isi razlika. Znači, našti, emo hadith, emo sunneti tekerale isto, o hadith značila lafi pejgambereskoro, sunneti tani jek praksa, kova pokasno isto
ка пробинавко кратко до вадате објаснав претекуваки поважна теме. Ахсен ел хадис, Аллах ескоро лафи. Пандек аетите манглен ка цитирнав, сурету Ниса, 34 аети, Аллах джелле шану вакелла. Аллаху ла илаха илла хувел يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Офтано Аллах, лестар ја вердевел на не, посекако сигурно ов ко судно диве, тумен какедел тумен, Аллах вакелла тумен какедел тумен, а калестар на не нисави сумња, а кола лафија шајтовен поточна, поправедна, освен е Аллах ескере лафија. Значи, ако те вакелла, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Кола лафија, каскере лафија, кола лафија, шајтовен поточна, поправедна, освен таро Аллах ескере лафија. Значи, дикаја кате попрецизно, кај со Аллах джелешануху, ко Курани азимушани од термини хадис, вакерела лескере лафија. Аллах ескере лафија. Суннети. Суннети пракса пегамбер ескери. Не? Ко превод значила агар друмо, или па методи, или па адети. Не само ек адети. Ко Курани азимушани сили лафи суннети, иси ко Курани азимушани исто аетија кај се употребнала пе од термини сунне. Ја кате вакелагар ко суратул Фатир, 35 сура, 43 аети, о Аллах джелле шану вакелагар. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Ко Аллах ескоро друмо, на не те аракен нисави промена, а кате лафи суннет, пален значинала Аллах ескоро друмо, на пегамбер ескоро друмо, Аллах ескоро друмо. Значи, кај иранентумен суратул Фатир, 35 сура, 43 аети, о Аллах джелле шану вакелла, فَلَنْ تَجِدِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Значи, ко Аллах ескоро друмо, на не те аракен нисави промена. Ко одба друмо, на не те аракен нисави промена, ни па на не те аракен нисаво ирани бе. Ирани бе. Дикаја од терминија суннети сар употребинела бе ко Курани азимушани. Hođam, kratko samo, ako kratko samo, kad zamolinav saj pralen, znači, LSK koja navte šajte spodreljen, da bi to ovako povaro broj, je kratko samo, mangavate sumirinav, ako šaj džija kana so kergan lafi, da bi te šaj to olam ge pojasno, baš adva so kergado šeh, te šaj adva sate nekako te sumirinajem te vakirada. Znači, definitivno, o termini sunnet, tano, ili hadis, tano jek kova so e Allaheskere e dromestar našti manuš i klo. Pa i pejkamberi da to vol, morate i kelope znači e Allaheskere vahes. Na, a kana kera Allah... Mete hamima kate baba tu mopral Hođa Efendi. Ja. Znači, kate i klo, sunnet je Allahov zakon. O sunneti si Allahesko zakon. Allahesko zakon. Pandek, mukirma pandek ajeti, misi, ajde, sarine zajedničko šaj suretul Ashab, 3 сура, шомар дешу дуито аети, читинавале арапски, после нескере преводија шајтумен ко босанско те читинен или па само Курани ко кер аракела. Аѓа. А кате ја канако објаснав панда пошука. Вакер пандај путо и сура, hođam, да би те шај, те хани време те шај те ракен о и сура. 3 сура, 3 сура, суратул Ashab, шовардешу дуито аети. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Agar ko prevod, a sapkisine i praksa e Allaheskeri. Sunnetillah, praksa e Allaheskeri. A sapkisine i praksa e Allaheskeri. Okolenge so sine anglal amende. Că Allaheskeri praksa na ne nisavi promena. Agare, ako šaj samo bosanske te čitina? Ajde šaj je puti bosansko? Agare, bismillah. Vakilo agare.
To je Allahov način sa onima koji su prošli prije vas. I nećete naći promjenu u Allahovi način. Znači, sunnetillah, Allaheskeri praksa. Sadakallahu l-azim. Allaheskoro sunneti. Odoteko Allaheskoro sunneti Ema Jalali, niđe nam kasko prevod čito savdan, ali ke sura Azab, o prevod mande bešol, prema Allahovom zakonu, koji je vredio za one koji su bili i nestali. Ti u Allahovom zakonu nećeš naći izmene. Kaskoro prevod čitine? Besim korkut. Besim Korkut. Tu samo prevod čitingen? Isto. Ne, naštite ovo, isto tu čitingen. Se dikso penal prema Allahovom zakonu, koji je vredio za one koji su bili i nestali. A ti nećeš u Allahovom zakonu naći izmene. Znači, sunnet ili sunnetullah si Allahesu zakoni. Kotara kava pazinen, aka nakena lafi učime manušen javdi, jesu kašune na mene učime manuša, kola penđarena i arapsko čiv. Olaka džan ko arapski te čtine na kava. Aka način gdjema meno prevodja, ko arapsko ta nagar. Sunnetillahi fil ledine halau min qabl, walam teđide li sunnetillahi tebdila. Znači, duj puti olafi sunnet šungen ljaka na mandar, Allah me prevedin jumle, miro prevod takava, asafki sine i praksa e Allaheskeri. Okolenge so sine angval amende. Ki Allaheskeri praksa na ne misavi promena. Sunnet Allaheskeri praksa. Sakava avdije so, aka na obrazložingem, akavatano o angluno vakti. Zaten amen bazirina amen, ko islami ket mangajate praktikuina u islami, amen bazirina amen ki anglunim, ko angluno životo je pegambereskoro. Ko pegambereskoro životo o sunneti emo hadisi sinele značaj. Ahsen el hadith Allaheskoro kelami, sunnet Allaheskeri praksa. Dikaja kod ova vreme. Ko pokasna Manjete pene Allaheso zakoni, mopro. Allaheskoro zakoni. Angja te šajte razumin, se amencijamen katea kana, Kosovara, Makedonca, Džambazora, Barudžije. Znači, ker halali samo te svatin. Točno. Kana, palo meri be pegambereskoro i klolaka je problematika. Kana, o hadisi meninela po haloibe. O sunneti meninela po haloibe. Palo meri beleskoro. Hadis počmingeti upotrebinen e pegambereskera lafijada. Jaka nas soske palo leskoro meribe sine problematike. Ja da la problematike za te legalizirinellen ko islami, mora sine taraken yek drumo sar šaj adla bukate legalizirinellen. Ko Kurani naštite menine. Ama ko sunneti ki pegambereske relafija šaj odvate pišinen ili pa te izmislinen. Ama ki pokasno miro predavanje odvaka bučuka ka probinav te objasninav. Akana. Normalno, amen o klasičarija su učinaja ko škole, amen si amen posebno je nauka koja siklovaja hadiska nauka, hadith. Ja amen siklile magyar, sar siklilem hadith tano pegambereskro lafi, sunneti soji, sunneti sasova kerjao pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, saso kerjao pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, hem yek buti sukutna odobrinja, trin vrste sunnetija. Vakerindor, keribnaja lafi yek sunneti, praksaja yek sunneti, hem yek odobribe. Odobribe značnala sine agar da u pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nekogaš kadikel yek praksa e ashabengeri ili pa e arapengeri i odole praksaja kova dživdinge ko džahilsko vakti, ko džahilsko vakti o Arapi od upotrebine nasine i ovčutinga nama kerga nisa volafi emo dole skeda lilele sar sunneti sar praksa. Primer, o Arapija ko džahilsko vreme anglederti oven muslimanja olo upotrebine nasine kojaka sürme, znači nama da liđane na soj sürme. Čivena sine od ovo kalo sar ođuvlja avdije so čivena od ova kreoni, Kreoni, kalemi, čona pese taleja, kasaro, faraoni, la pese o Ramzas. Oja, ko vakti
e jahilijen goro, znači ko Arabija kaya praksa postoinala sine. Soske od ova tarobut jako kam, oštetinela sine lengere jaka, i za mate oštetinel o jako kam lengere jaka, čivena sine odeja sürma. Kreoni. Točno, kreoni. I pučle pejgambere, ja Resulallah vakirge, amen, taro amari tradicija, taro amaro arapsko tradicija, amari kultura, amen, čivaj, amen, je kreoni pa amare jakja. Sardike tua kaya buti, o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, na odgovorinja, nadinja lafi, čutinja, jakava čuti beleskoro, značila odobrive, znači odva odobringele. Šunen, ekakate ko halo ibe o sunneti si problematika. Dani saso o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kergatan odva sunneti prakse. Samo kratko hoćam te pojasnila se bukja. Znači kada vakereja дека ko čutiba odgovorinja o peygamberi, a davajtano i perspektiva taro adala manuša ko su si neprisutna kod dva vremena i pejgambereskoro. Tačno, kod ova vreme. Znači, bud važno akava matiklol taj sa дека o pejgamberi odobrinja. Akava i kultura lengeri kerala. Ane komentara beko. Akava i kultura lengeri asaf ko nešto kerala sine. I o peygamberi čutinga i vakerga kerena kaya tradicija, kerena kaya kultura. Soske tu ven čivena asaf ko nešto. Ama avdije te čivetu ke sürme i te vakere akava i sunneti akava nane halunde edine skoro. Ama ti namen pale palk tu hođam, da bi tenovali nisame nejasnoti. Znači, na ne e pejgambereskoro o lafija dava čutindo so dobrinja, nego adavai tano e manušengoro ko su sine prisutna o la piši ne na pokasno ko hadisija deko pejgamberi čutinja, a da lea o la... Neke agar, o la odobrinja dava sunneti. Da bi te pojasni nahari, soske tenovali nisame nedorozmi. Nepravilno halo ibe trebala te džana soi sunneti akana mante pučlan man soi sunneti askalani koleskoro hadisko kitabi akava bučukar objasnila soi sunneti tano drumo kova o Allah dželle šanuhu crtinja e pejgambereske a o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pirga kodova drumo panda jek puti piširen soi sunneti tano jek drumo kova o Allah dželle šanuhu crtinja e pejgambereske odova drumo, a o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pirga kodova drumo. Znači, na sunneti nešto se o peygamberi korkori pestar izmislinja. Definicija, hođam, definicija. Je pravco, samo sabari, da bi te tenovalo me nejasnotije. Znači, je pravco o Allah dela e pejgambereske, destinacija dela Ова tu коментарија. Кар требола те ко те требола Ande komentara tu beko. А герели? Ja. Mene komentara emate den kamera kanikas. Nastavi hođa efendi. Ja. Digena kana pandek puti povtorinava. Sunneti drumo e Allaheskoro kova crtinjale o Allah e pejgambereske. Akana upućive sar crtinjaleske o Allah dželle šanuhu drumo i pejgambereske Kur'aneja, vahijeja, akava amenge vakeralo hadisi e Hazreti Aisha koro radijallahu anha. So vakerala ket pučle peygambere e Hazreti Aisha sar sine o ahlako lemeskoro odgovore Hazreti Aisha koro vakerja tu men načitine nali Kur'ani Dživto Kurani kova pirela. Znači, te manglenijek praksa i pejgambereski ritanen, tu men trebala ti keren, tu men ko obraći e Kuraneskoro. Ne, ko dersi agar vakerava sine bašo sunneti e pejgambereskoro, mangenali najšužo sunneti e pejgambereskoro te dživdinen, te gani praktikujen od ova so tu menge o Kurani azimušani vakerela. Te tu men praktikujen ili od ova kergen so o Kurani kerela, te gani kergeno sunneti e pejgambereskoro. Soske o peygamberi avrial taro Kur'ani azimušani na ikilo. O peygamberi korkori pestar yek dini na kerga. O vlast taro dini isile salde o Allah.
O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na nele vlasta rodili. Oftano salde od ovakoj gjivla kerja o Kur'ani azimushani. Od ovasine e vahjeja. El Askalani, kole skoro kitapja koja bučukar objasnila, vakirindor crtimo drumo taro Allah. Koja ver hadis usuli, na primjer hadiska usulija isjamen, na primjer hadiska nauke o kitapja, akana satane manjakate, agar vakirala, te dinja jek if, na primjer kojeg tam dinja, jakana dena primjer je ideja, te dinja kojeg tam jek if, i nekoj prvo so kaj itlul te pirel kojif, of kjerja očekorja jek drumo, kjerja ne, Sergiul, pan to mikrofoni našu, ne ali šukaram oprav. Čeralari me pokušavate pan dav to mikrofoni. Mešunava bučukara mešunava. Jako od ova drumo. Pirja, Ma našu džola šukare publika našunila. A, našulena ili? Eke me pandemnesko mikrofoni nastavi hođa efendi. Kana, sunnetitano od ovakoj prvo pirja i postem pala leste pirena javera. O prvo so pirja, o prvo so crtinja od drumo, tano o Allah, a palo od ova drumo o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pirja. Eke amen akate grešinaja, sos ke amen so grešinaja, amen e pejgambereskiri tradicija, e pejgambereskoro kultura, e arapengeri, akana peygamberi mates agerte vakar, e arapengeri kultura, e arapengeri tradicija, lilemla kergemla sunneti, i amen tumenge vakeraja, akavai tano sunneti, akavai greška halojbe. Primer te vakera kana, sunneti te piravel pe o sheja so piravena o Arapia, o făstania so piravena o Arapia, te vakera sunneti. Pralalen, akva naštitovo sunneti. Soske naštitovo sunneti, soske i nošnja so piravena o Arapia, piravena sine o najbare džahilijada, o najbare protivnikuja je pejgambereskere. Ebu Leheb, Ebu Džehel, znači o najbare protivnikuja da piravena sine i isto nošnja sar o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem so piravja. A dve je tradicija, a davatano je kultura, ja men je kultura naštite kerala islami. Religija islami, dini, šajte kera salde, a da vas o Kurani azimušani amike. Kašaj samo te panava, kana tu šajte koregeri nema, prema ko troj izlaganja, da gere ako slaženja, tu te pana o soznačno, znači o sama reč sunet, mebi agare halilun, дека тано јек практично водичи, сар би требоене јек муслимани ви ислямско, према исламско о живото, ко склади е Куранејата живино. O sunneti o Kurani naštite od vojnala. Meva kerava kimiri čipa germe prevedinavale taro arapska čivja, kokalo maseja ili pa o mas eme kokalo je. Sar so naštite od vojnala. Adaleske definiringjum o skladi Adavantano jek je ama od ovajko granice e vahjeja, od vatano ko granice e Allaheskere kelameja, od ova naštitevo avrijal taro granice e Allaheskere. Adava naštitevo amen avdije halire magyar, duj dinija isjamen, duj religije, duj dinija sosiklovaja amen. Kola tane odla dinija, jek e Kuranesko rodini, hem jek e hadisengo rodini. Hadisija, vidite pišnen, i amen agar vakeraja. Te naleko hadisija, te naleko ko Kurani, tega nikađa ko hadisi. Najbari katastrofa ko islamsko života. Soji te vakere nane ko Kurani azimušani. Korkuri amen negirina amen. Halale, mea kava po angle meda haliluma kava sartu mende meda na svim si nešto javer bariluma kali islameja. A da vada objasnila, hođam, a da vada objasnila o ajetu... Samo to objasnila, ajeteja ko objasnila. Maun suresi, ne. Suratul Maide, 3 ajeti. O Allah, Jelle šanuhu adava, taristredina taro ajeti, vakirla, ajar vakirla Allah, Jelle šanuhu, el jaume ekmeltu lekum dinukum, وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم إسلام دينا. Znači, avdje Pa najpute objasnim koja sura em koja... Suratul Maide, 3 ajeti taristredina.
Avdije, tari sredina. El jaume ekmeltu. Najpenđarutno ajeti, posljedno ajeti je pejgambereske. Angledero peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ofto vardı şu trindive temerel akava ajeti avala em pandela o korice e kuraneskere. Znači pandela o Kurani. Pandela o Kurani. Više na ete avala eti, miše na ete dodaj nelpe ništo ko Kurani azimušani i akavatan od ova avdije ja Muhammed me tumenge od dini usavršini. Pergjumlje, gotovo. Kompletirindjum. Danas sam vašu veru usavršio, zadovoljan sam da vam islam bude vera. Zato to tumaro dini tano islami. Znači, o Kurani na neksiko. O Kurani na ne nešto so falinela leske. Teva kirgem leske falinela, tega ni o Kurani na ne potpunimo. Nešto, o Allah bisterja. Pravalen saisjamen ko Kurani. O namazi, o rekati, o rekati, o zekati sarteta. Saisjamen ko Kurani azimušani. Na ne nešto so na ne. Teva kirgem na ne mora ko hadisi teđa, tega ni mangaja amari ideologija, mangaya amari godi, mangaya amaro sardeva kera amaro akaid, amaro učive tečiva te nadoknadi nako islami. Našti. Dini tano Allah eskoro. O dini na ne ni pejgamber eskoro. O peygamberi salde gelo premal o drumo so o Allah Jelle šanuhu neske crtingale. Ако Аллах вакелала ко Курани срсу цитиринген, ходжам дека авдиве тумари верајтани, односно Курани комплетиримо, наштитовал дефицитија, да те наштитовал. Значи нашти ни дечкуве, те чиве нешто кодини, ка нашти нити и кален нешто тародини. Ните додајне, ни пателе. Авдие са и си више ко Курани. А далеске да, о пейгамбери на додајнга нешто, ов ко суратул Тахрим, Suratul Tahrim, akava vola mangetaro tarimi godiso isima o informacije. Suratul Tahrim, prvo, dujto, trito ajeti, kaj su Allah Đelešanuhu e pejgambereske, Muhammed sallallahu alaihi ve sellemeske, zabraninelaleske tekerel harami. Znači, ov korkori pestarda mangla tekerel harami. I Allah vakilaleske, ja Muhammed, tu nešto su i dozvolimo, po nikako makerle, haram. Šai tara keno dova ajeti, mislim дека суратул Тахрим тано те иси, шай одма те 14. Прво ajeti, суратул Тахрим. Ake so penol, o vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što je tebi dozvoljeno? Ko ajeti la keno odova soj dozvolimo, tu nas minea tekerele haram. Esbabul nuzul, šune nakana soj. O peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem кратко хоđam esbabul nuzul okolenге sona janela, znači o razlog soske alo ajeti. Okej, da bi te janela. Ajeti tano od ova so peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je kuti geloki hazreti pred teđalki hazreti Aisha geloki aver romnija kana momentalno navala manjeki godima te Marija Popkinja penol, to se tu tuče uskrati, kaj si će dozvoli me. Kana nana šuna kana džalak ja ver romni prethodno i odeja romni bisternjuma kana penđarutni romni. Sofija i Safija. Ama ko tefsirija karaken, koji ka pravilo tefsirija tarakavajeti odma karaken, odote odeja romnik dela je pegambereske met. Sarva ke ona Hafsa si. Avgin. Avgin dela je pegambereske. Muhammed sallallahu. O pegamberi da halatari odeja Avgin, em džala ki Hazreti Aisha. I kuda ki Hazreti Aisha i Hazreti Aisha kalla. I vakirala, tu halan vakirala Avgin. Tu vakirala prvo seansi neki aver romni akana avea mande vakirala. Akana što maljan mande vakirala. Znači je pejgamberea rasprave akana. Jektaro najljubomorna romnja su sine pejgambere sine Hazreti Aisha radijallahu anha. Te diklemki istorija isima panda poviše ajeti. Suratul Ashab tindu dunto ajeti, Suratul Ashab tindu jekto ajeti. Te kudjem ko akala tefsirija akava mare balak ušten, ne? Sari Hazreti Aisha ljubomon rinkerala je peygambere. Ja kana vakila štom gelen kyodo ya džaki odo ya romni više, ne? Jo peygamberi ja kana lilate asali, lilate sarjek rom premal pi romni, lila haricate
Allah je ponežno te kjer Allah i vakirla, ok, tamo maholjan vakirla, me pandajek puti como muy avgin na etečiva. Me pandajek puti como muy avgin na etečiva. I odmah ajeti, suratu Tahrim, avola ajeti, ja Muhammed, nešto so i dozvolimo. Po nikako mate kere tu harami. Na ne tu pravo tu te kere harami. Haram jem halali me anava. Tu naštite ane. Znači, diken, o tefsiri kad diken deka, o pegamberi haram je da naštite ane. Soske odmah popravinila lesino Allah, dželle šanuhu, kuranska, Verjetno je vrsta dokaz, hođam, дека o pejgamberi naštisine te kerel so obmanjela, nego mora sineti i kerel, to znači Allaheski kovahi. Ko Kurani azimushani ajeti, ja Muhammed, te tu i krilantaro akava Kurani azimushani, te tu na gelana kale Kurane, amen tiri kucavica vena kačina, tiri vasta kačina. Kova ajeti se ne disturbuma kava kana momentalno samo ti si tu men pišine nadava ko komentari adava ajeti ne kačitine. Znači tu te na gelana kale Kurane, i klinan avriyantaro akava Kurani, tega ni amen tiri kucavica vena kačina, hem te vasta ka. Znači, Allah ta korkorija kate pretinela je pejgambereske, a dalje su plakirala, ja Resul Allah ti klilantaro akava so me objavinava, a dava, znači ti desna, ili taro vrat, tari men i kucavica vena kaj i kalavla. Znači pretinela Allah, ok, pretinula Allah Resuleske, odnosno pejgambereske. Ja, znači, tu naštiti kale dujto. A kava je trebala te haloven? A meni sjamen jek izvori. A davatano Kurani azimušani, hem praksa e pejgambereskiri. Kova dživdinga, ko sklop e Kuranija, ko granice e Kuranija, ko obrači e Kuranija, avrijaltaro Kurani na iklilo. Ti iklil si na avrijaltaro Kurani, tega ni leskeri kucavica vena kačinel sine, hemo lasta leskere. Znači, oskladi tano o pejgamberi, koja o Kurani azimušani, znači jak muslimani trebate živino prema ko kuranska obredija, hem o sunnete pejgambereskoro kova su akana dokažinela prema ko ajetsko, ajetea, deka korkuro pejgamberi i keralene prema ko Kurani. Ko Kurani. Nikako ti kultaro Kurani. Sevgju, matiklova tari tematika, mangava te avaf kodova sar počminge o hadisje, pejgambereske relafija o ashabija te pišinen ili pagar te vakirav te hovaven upravo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Yani, panda kuleskoro vakti, o manuša so naštisine nešto te doresen. O manuša nešto so mangena sine tekeren, upotrebinena sine e pejgambereskere upotrebinena sine pejgambereskoro autoriteti, te šajki odeja buti te doresen ili pa te lenna odeja buti. Jektaro ashabija, mangela sine jeke romnja, mangela sine jeke džuvlja, i ov gelo te manglarella korkori peske, yani odole džuvlja. Ama o manuša, o pleme, na mangliate del odole romnja, odole manušeske, jakva diklade ka našti telele romnja, hovavgja upravo pejgambereskoro anaf i vakergja mange vakergja o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem te šaj tumen te den mange tumarećija mange. Hovavgja, panda kovakti je pejgambereskoro. Iakala, taro autoriteti, taro respekti je pejgambereskoro denaleske ečija, ama pokasno halovena deko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem asavko nešto navakerja ili pa na dozvolinja. I avalađiko kan e pejgambereske Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eske, i o peygamberi ket akava šunela, vakirala džan anen mange adale manuše tedikavle koji hovavgja komiro anaf emakate avala olafi. So peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakirla mandar ma pishinen ili pa so vakirga koji ka hovavil komiro anaf hadisi ki Buharija koji ka hovavil komiro anaf je klafi te vakirel deka me odova vakirgjumle neka spreminel peske tan ko džehennemi. Tega ni vakirla kava lafi o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Hem akana iklovena o zabrane e hadisengere. Aka te počminel akana naglo te zabraninel o pišibe leskere
лафија. Кај араклувала ко муснет, трито томи, дешудујто или бишујекто хадиси, а кава нормално ка проверинен, кај со Мухаммед салаллаху алейхи ве селем вакирла ко муслим да араклувала о исто хадиси, китабу зухт ко муслим, ко Ахмед ибн Хамбел да араклувала кава хадиси, со вакиргау пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, мандар ма пишинен ништо, дик со вакирла, мандар ма пишинен ништо, освен о Кур'ани. Значи, мире лавија, ма пишинелен, освен о Кур'ани. И продолжинала, кој ка пишинел нешто мандар, освен о Кур'ани, од ова нека уништинел или па нека тарелле. Дик, кој од ова вакти, кој кединја о хадисија, кој пишинја о хадисија, о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем наредила те уништинел, то есте тарел, а да ја збирка со ов керја, или па со ов пишинја. Кај араклувала кава? Ко хадиси ко муслим. Значи, ко хадиси ко муслим, китабу зухт, шајте роден, или па ко Ахмед ибн Хамбел, ко лескоро муснет, трито томи дешудујто хадиси. Шундовава или на? Баба, само те путраво хадиси. Оја, шундовеа. Ме морате путраво. О хадиси араклен? Баба, мопрал само те путрами камера. Ја. Значи, мандар ма пише ништо освен о Курани. И аква о пегамбери, аква и тани, палале на ква и наредба е пегамберескери тани. Аква и ко императивен начин не вакердо е асхабен гемате пишинен лескере лафија. И агерда керена. Ко лилтаро Хатиб ел Багдади, шуненама, нели? Мешајте кира влафива ба додека ту родеа, или? Ја, ман си има са спремно, само те врти ми камера. Ја. Значи, о хадиси кај пенда, акетало мера кемле анесахи Бухарија, ошол те охтото. Која Иране книга? Оп, машала беко. O hadisi bešol ke šol taj ohtoto to broj o pegamberi ake so penol. Ko na mene slaže neka pripremi sebi mjesto u džehnem. Em si ja men daleka je pirol. Ko mi prepisuje što nisam rekao neka sebi spremi mjesto u džehnemu. Ja. Nastavimo pravo. Ко хадисите ро муслим буд попрецизно вакелале мате пишинен ништо освен о Курани азимушани. И кој ка пишинел или па джиакана, кој пишинга мире лафија о пегамбери кој императивен начин нарединала адла хадисија те таремпе, адвалила те таремпе. Колил Тарохатиб ел Багдади, текиетул илм, страна 302 вакирла пандајек хадиси Ебу Хурейреске вакирла пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем вакирла јар ке диклае пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селеме о Ебу Хурейре сад пишнала хадисја одма стопирин ја Ебу Хурейре хем леске вакирја а верли вике со пучелале а верли китапи мангијати кале кет исиамен Аллахе скоро китапи ту ја верли китапи мангија конкуренција ли те кере куранеске? Кеди си амен китапи, Аллах е скоро келами. Ака не Ебу Хурейреске, акава вакерла колил, ковалил, таро Хатиб ел Багдади, ко теки... Типа не hođam, samo kratko slušaj. Znači, коркови Омер алейхиселам вакерла да, нели, дека никој не сменила ништо те пишинел, а кате, него дека си о Курани. Значи, о Курани е зимушаните, но сасвим доволно, Ем на не потребно. Од овај о хадиси е Хазрети Омере скоро, ем Хазрети Аиша скоро. Какава джи код ва хадиси, кава, масигарен. Екана, со сине опасностијат со мате пишнел пе Аллах е скоро, пегамбере скоро келами. Со сине опасностија сине мата абел паралелно китапи е Куранеја. Паралелно, мате кувен пе машкар пести, о пегамбери забранина, лавакела тумен наджанена, акава
odva pokasno ko objasnina soske soi vahi. Ko vahi. Znači, i dar e pejgambereschi sineso te navel paralelno kitapi e Kuranea. Akva janglia. E akana napišine nape o hadisia. Kovak te pejgambereskoro nijek argumentina ne amen de kapišine nape leskere lafia. Isi da pišinge, ama naredinga, sao kola so pišinge, o Ebu Hureyre pišinga, ne? O Ebu Hureyre pišinga, ama o peygamberi vakela leske tarodova so tu pišinganle. Ko ehli hadith, o hadisčija, o tradicionalistija, o tradicionalistija rodena je k drumu odva te legalizirine nakana. Te vakeren ja o peygamberi dozvolinga. Pavlo, prvo zabralinga, ko pokasno vakti, ko le skoro čivti pe odva dozvolinga. Iar akena ne save argumentia, morate vakera, ko lengere dalila, isi argumentia, i odlalila me čitingumlen, odulelilen sar me barilum, normalno me da agar halilum sarola so halovena, o peygamberi dozvolinga salde te pišinel pe mektubat. Znači salde te pišinel pe mektub. Od vas značila Pismo. pismo te pišinel pe. Pismo zatešajte te prifatineno islamiki. Lil, romane, lil. Pismo, ali late pišinel. Ama haske ekralonge zatešajte prifatineno islami. Ko egipetsko kralo, ko sirijsko kralo, znači ko jemensko kralo. Порано нели постојнела сине, хоđам, порано постојнена сине, машкар песте, значи овладајра, од царија, бичалена сине, лила, кола со ине печатија. Значи, ки јадеја форма, шаја И оваа форма дозволинја, само ки оде. И акана оекли хадис, о традиционалистија, Ако ја форма ли лела, ја менге вакела јако покасно време дозволинја. Ја дозволинја, ма со дозволинја о пегамбери. Оли лате пишинен пе за те прифатинено исламу ја вер државе. Ама нате пишинел пе лескоро хадиси, нате пишинел пе лескере лафија кова амен покасно ко акала проблематике ка ава. Ја. Акана ковак ти е пегамбер скоро, на неке диме хадисија. На не. Тамо и си некој пренесинела хадисија, ама джанена со ки писмена аква да требала бучу карте халовен, со ски акала со поучиме авдија кате со итане, аква требала те джанен, ко прво вакти о хадиси на си неки писмена форма. Пишене на кала. Пишано форма. Значи само форма пренесинела, те пренесингепе тек тук хадисија, значи некобор хадисија те пренесингепе, од овасине лавзен, само лафеа, ама ки пишена форма насине. Покасно авола ки пишена форма, ко вакти таро емевиско владари Абдуллах ибн Омер, овчивела, ко пишени формата авено хадисија. Ама Лали е бучи кендан Омери спадилане емависка владавина. Абдуллах ибн Омер, акаватано јаве. Абдуллах ибн Омер. Офтано трито ли штарто халифа, емевиско халифа, јектаро најправедна халифа. Посем како вако не се. Да, вела монахирско и монахирско. Лати Омер Абдул Азиз, а? Ja, Abdullah ibn Omer ibn Abdulaziz, ja. Richtig, oftan. Akana sostučinala pe akate merela o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nane hadisija pišime. A vola o Hazreti Ebu Bekir. Civdinala, koborso civdinala i ko leskoro vakti isto mangena nekobor ashabi avena ko peygamberi Muhammed ko Hazreti Omeri vakibna Omereske i sili mogućnost ne sarte pišina teke da o hadisija. Pučena je Hazreti Ebu Bekire. O Ebu Bekiri razmislin jape, vakelo ajde, keden te di kakobor hadisija ka ikloven, avena pančel hadisija. Hođam, Vari. Прескава кергјан дека хадисија забраниме синете кедем. Објасни луѓе кана кошај сар онда авела јек јавера кана
Hem bakirala te kedem pe hadisia jikote kodva vremen zabranimo sine hadikote. Акана пало мери бе пегамбере скоро. Пало мери бе пегамбере скоро. Hazreti Ebu Bekir'e skoro vakti. Kedela pe grupa ashabije, vakirna bučena kana Da, Sevgiu, bačinavle samo šunela, ođa bučenale akana ya Resulallah, ya Resulallah, ya Ebu Bekir vakirla, amen mangaya te pišinao hadisija, soske dikaja počminala but te širinel pe soske dik Колави кериве вакила бут керена лафи таро пейгамбери, а од ова на женаја дали точно или не точно, пошкар вакила те кедал хадисија. Хазрет Ебу Бекир размислила, кај се рекела тамам кеден те дика кобор хадисија, кединге. Анем те дика избирка, бројнге хадисија, паншел хадисија. Хазрет Ебу Бекир размислинга, значи одмане намукла избирка, размислинга. Дали те керел нешто асавко или мате те керел асавко нешто. Ама и клолалескијек проблем е Куранеа. Пало шов масек мерена ко јемаме, ки битката на јемаме, мерена бут ас хафизија. Мерена бут хафизија, а о Курани панда на некеди моки пишини форма, исто. О Курани и веќе пишинела песина, ако да треба да те халовен, о Курани пишинела песине панда ко вакти е пегамбере скоро. Кај пишнала песине ко бара, ко коре, каштескере, значи пишине на сина асхабија, хем памтине на сина аетија, овахи е Аллах е скоро. Ама ко Хазрати Ебу Бекир е скоро вакти и си само ка савко начини. Јакана, ки битката на Јемаме, овола одеја битка, мерена буд број таро хафизија и Хазрати Омер авала Ебу Бекиреске вакирла ја Ебу Бекир сока керам муле бут хафизија, ола бут пенџарена о Курани, сарка керам мора те арака начини саро Курани ка аракале, иака те одујџене со согласност машкарпесте, макерна анен те кедел о Курани со водство на Зейд ибн Сабит, значи овсине прво водичи тародова, тариодеа делегација со кедена сине о Курани. Со Зейд ибн Сабит дуј пути присуствувања кај со о пегамбери читиња цело Курани азимушани. И одолеске да овсине о водичи одоле делегација ко кедибе Курани, бут важно те вакера, а кате сине исто о Хазрети Алија е бут главно улога е Куранескери ко пишиве, тоест ко кедибе е Куранескери. Соске јектаро најбаре хафизија кога пенџарела сине Курани азимушани, према сархулило Курани сине о Хазрети Али ради Аллаху ана. И овда сине исто ќе делегација и ола ќе динге о Курани. И ако за мати и клол конкуренција Куранеске о Хазрети Ебу Бекири адеја збирка напишинела. Таро хадиси адеја збирка напишинела. Соске кај клол конкуренција и Куранеске. Камешинен пе о хадисија о аетија камешинен пе. И за мате мешинен пе Пакела ич моментално му ќе нахава. Мерела пало дујде шо Хазрети Ебу Бекири, авала о Хазрети Омери ради Аллах. Авала ов исто леске да случило бе. Хадисија. Пакела нашти. Те миро предходно халифа, миро емири на кедингјален, на пишингјален, ме да савко нешто накерала. Ама дозволинга те кедел, и си да риваети кај со дозволинга кединге, джанена ли обројтаро хадисија когорале? Панше. Исто бројка. Исто предходно да си не панше од кедиме кој Ебу Бекир? Кој Ебу Бекир да 500, ко Хазрети Омери да 500 хадисија кедиме. Акана. Ко Османи, ична керела пелафитаро хадисија, соске буд баре проблемја, ама акатар фрдела пе лавзен хадиси, окотар фрдела пе лавзен хадиси, ујдурдиме хадисија, ко Муавија, мате кера лафи, ко кавакана, ке одеја тематика ко Муавија, ама пало шелупинда беш, ко Абдуллах ибн Омар, Абдулазис, коле скоро кециле овладари, нарединала хадисијате пишиненте. Джанена ли кобор хадисија? 1500 хадисија.
Akna, taro panshel hadisia. Tarikile. Iljadu. 500. Hođam, a Ebu Hureyre naživinala koja vreme isto ili prethodno? O Ebu Hureyre živdinela ko vakti je pejgambere skoro. Akana, Dobro, dala isto ovda hadisi. ov isto, zaten i promjena komiro halojbe e hadisen goro, sine je hadisi taro Ebu Hureyre, so me menin djuma. Je hadisi menin elaman, so mete počminav ti ispitinav o hadisija. Da li točno tale? Ebu Hureyre skoro hadisi. Аракловела колил апокривни хадиси, више е няко страна, пишимо таро шефик курдит. Титинава о хадиси. О Аллах, творинга о грас. Папало од ова, добором испотинга еграсте, значи прастакерга еграсте, добором испотинга еграсте, кова таролескоро зној, таролескоро пот, таролескоро зној, створинга коркори пес. Хадиси ко апокрифни хадиси, араклевала шефи Курдич, страна бишу ења. Акавалил, молинавату мен, каснанеле, нека кинеле. Те наштите кинеле иси ко интернет, ко Google, кувен ен пишинен. Апокрифни хадиси. Шефи Курдич, PDF, кај тлоуту менге цело китапи. Целов минута и килту менге, ки бишуењато страница каракен акава хадиси. Мекке читиндум акава хадиси, нешто куѓама ти годива, ти сар шаја савко нешто те постои. Сар шај нешто, а савко ховави пете пишинелте таро хадисија. Сар шај Аллах те створинел пе таро грастескоро пот. Зној. Тери. Цар шаја савко нешто те постојнал. Ија кава, анеламен, кодовамен, те почминакала хадисијате испитина. Ја кана шонем. 1500 хадиси. Ворок таро шелу пинда берш пало мерибе е пегамбере скоро по прво пути пишинена пе о хадисија, не? Пало известно време, а ге родава о Лил, Hođa Efendi, ko je vtato Tomane Sahih Buhari, o hadisi bešol, šovardeš tajnjadeš panč, kaj asijek hadisi naj koji mama lija osim o Kurano. Ništa. šune na kana. Asko je hlibeti, asko imama lija, ni postojil hadisi osim o Kuranu. Što malem džiko Ebu Hureyre, a kana i problematika kava. Ebu Hureyre, koji tamo Ebu Hureyre? Amen de chiamare klasika, amen budbarja kergeme Ebu Hureyre. Angleder bishbersh, bishupanj bersh, mesyum trianda bersh imami, kirava lafi angleder bishupanj bersh, me da upotrebinava sine Ebu Hureyre skere hadisija. I kad upotrebinava sine Ebu Hureyre skere hadisija, sineva je budbaro respekt. Verujem man, sar svako je kamaro pravco avdije ke čunela Ebu Hureyre. Apsolutno respekti. Sad Джикоте направдила ми годи. Сан джикоте, джидо дека чачена лава историско течитина, која кава сокерга кава соскја кава пренесинга добором хадисија. Кана, кој е Ебу Хурейре? Наджанела пе кој Ебу Хурейре, шајте кувенте дикен. Мислинела пе дека лескоро анаф англедерте ово Ебу Хурейре, о анаф лескоро наджанела пе Абду Шемс, шајте ово сине, или па Сукейн, шај сине тоа, или па Абдул Амар. Ебу Хурейре чивена лескорана в Соске, джане на туменсарине, Соске ов аракела сине мачки. Лескоро анаф Ебу Хурейре значила дат е мачкенгоро. Авола таро Јемен тано, преминела о ислами ко хајбер. Сао учењакоја, саро традиционална учењакоја, саро рационална учењакоја, прифатилена дека трин берш англедер темерело пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем Ебу Хурейре прифатилела о ислам. Хем тано вернико, овола вернико.
Обживинала само трин берш, оджам нели пейкамберея. Pejgambereja gjivdinella trimbersh, o me pejgamberi merelov, poslem palem ovola valija, ovola ko Bahrein. Valija značila ko Hazreti Omer skoro vakti, o Hazreti Omer bičaljelale valija te ovol ko Bahrein baš o zekati, znači glavno vodičitaro zekati. То водинала и книговодство около. По книговодството розекатија. Неко бор бершо до те бешела, читине на каваки историја. Неко бор бершо до те бешела, викинелале палал о Омер радијаллаху ан теаволки Медина, а вола кога вола палало Омер вакела со ангјан, а нела 2000 дирхемија. Теа. Јакате Hazreti Omer vакела котар те каква паре? Potera duborom pare tuljena, jakate наречиненале чор езекате скоро. Не? Читинен код, някаква никала, каква пишела ко историја. 2000 дирхемија. И ова кила на акалата не вакила теримири плата, со мелава сине плата, ем со дена сине манге агар хедие вакела. И Hazreti Омер е кваштар одла паре, нела ем чивелаленки државно каса. Леске наделале мисало право, то е... Значи, Баба Ходжа nije pošiju, nego je po vratu, čorda. Mani interesima je pitanje kate. Ako veća stardele po čoripe, o šerijati penolte činenle se va. Ko zaštitile le teni činonle se va kaj si čor? Дик акана кате о Hazreti конесаве китапија пишала дека таночоро конесаве китапија мангла одовате оправдинел и Hazreti Значи заштитиле Лео Муавија кате, а кате си опитање. На не е Муавија ја панда на неле добором контакт. Контакт е Муавија оволале кет и силе проблемија е Hazreti Алијаја. О најбаро проблеми е Ебу Хурейре скоро сине ко вакти е Hazreti Омер скоро. Ов буд дарала сине таро Hazreti Омери. О Hazreti Омери чак и си конесаве предавања дека казнингјале шеле камшикон сар кова маргјале. Соске буд лафи керела управо пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. И вакела ту више лафи мате шунафту вакергја о пегамбери, соске те шунгум тоа савко нешто, джан соске капандафту више лика наете и клове. И ов, кет нерео Hazreti Омери, правдило лескере ударата рокери бе лафи. Джето дека тано Hazreti Омери ов панляпо мој нашти сине лафите керел, соске сине буд строго казнимотаро Hazreti Омери. Акана, дали од Ебу Хурейре сине само проблеми агар тема керап Ебу Хурейреја. Омереја, на. Ебу Хурейре и силе проблеми Hazreti Аишаја да. Hazreti Аишаја радијаллаху анха. Дите ние хадиси си Odmah hođa kadapke bari kamera kaj avolanovo sukop dok je Ajša čerol po namazi, Bova volte citiril hadisa kataro pejgamberi kavas jamen odmah argumenti. Ja, samo te o hadisi. Дикато Ходжа родо хадиси би замолинато ми те споделено лайв, това купова број. Е нормално лайкунен да би те шето купова број. Споделено хадиси или? Аке тало мопрал спремно. Аке команджол нек читол. Ja. А кате бешела да е Ајша веројасно супруга казала, зар те не чуди Ебу Хурейра, дошо е и сео поред моје собе, причајујќи хадис од Аллахов посланика саллаллаху алейхи ве селем, да бих ја могла чути, а јас сам тада клањала, а онда е устао и отишо прije него сам завршила намаз. Да сам га затекла, узвратила би му да Аллахов надикава упре, Аллахов посланик саллаллаху алейхи ве селем
nije samo nizao hadise, nego ih vi nižete. Da, nadiknuo. Znači, o pegamberi... Kao što, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nizao hadise, vas da ripupre, Kao što ih vi Upre. nižete. Znači, o pejgamberi na kergja do borom lafi ko bortu su tu kergjan lafi. Laçare. Kana diken. Ebu Hureyre islučke Hazreti Aisha'ya. Ki Bukhari. Araklılar. Bukhari hadis cenaiz sarandu eftatu hadisi. Cenaiz. Znači, ili pa kitapi e cenazengoro kerela pe lafi, taro kitapi e cenazengoro sarandu eftato hadisi agar kerela lafi. Ko prenesinela o Ebu Hureyre, vakirindor koca, agar vakirela, teisini savo bibah talipe, ko trim bukja esi bibah talipe. Ko trim bukja. Vakirela, ko ker, ki juvli, hem ko gras. Je čuljakava i Hazreti Aisha radijallahu anha, să spomenula je džuvlenda, znači džuvitani bivahtali, ova kerja, ja Ebu Hureyre asafko nešto o pejgamberi na la kerja. I vakerela, tu o hadisi na prenesinjanle celosno, tu o lavje pejgambereskoro na prenesinjanle celosno, sar so vakerja o pejgamberi, nego li tu staro ekvaš prenesinjan. O pejgamberi vakerja, ki džahilsko doba, o džahilija, pakjanasine, soske ko trim bukja, znači od džahilija pakjanasine, ko trim bukja sine bibahtalipe. Od ova sine ko ker, ki džuvlijem ko gras. Od vas sine ko džahilsko doba. Продължила и разправа ленгер и Ебу Хурейре вакила я шая савко нещо мекет кугюм таро екваш хадиси те шунав. Значи на шунгюм предходно сова кергео пегамбери, него месал де шунгюм таро екваш hadisi. Ja kateva kergaleske tegani maker lafi te na šunjan celosno o hadisi. I rasprava Hazreti Aisha keri Ebu Hureyreja ojda na kerela lafi Ebu Hureyreja. Znači ako šenape čak o Ebu Hureyre to je Hazreti Aisha baš Ebu Hureyre vakerela tu mahova više upral o pejgamberi. Tegani Ebu Hureyre vakerge Hazreti Aisha ke vakerja tu ništo nađanea, me sađo do deka sium sine pejgamberea, tu siam sine kotoker bešija sine od te kereste. Znači ja saki rasprava i silenki istorija Ebu Hureyre Hazreti Aisha, i Hazreti Aisha od togaš Ebu Hureyreja lafi na kerela, znači na kerela. Ruminena pe lengere. Ruminena pe odnos, tačno. Kana, i si Pandek hadisi taro Ibn Abbas prenesina lape, interesantno nešto te vakerat, soske kava kod ova cil some mangava dijete isto te vakerat. Ibn Abbas vakerala je hadisi, agar Ham tu glasu baba. Kumenama? Ja. Evo kude vakerala agar. Palal o mulo leskiri familia terovga tegani emule leskere azapya baryakerena o hadisi. Leskere azapya baryakerena. Azapija je tano nešto so kamučinenle, znači leskere muke bajrarena. Ja, o hadisi Bararene muke peleskotelo. Ja, o hadisi arakljovala ki Buharija kitabul Cenaiz 1288 hadis vakerla yer. O rojbe emanušengoro baryakerela o azapi mejiteskoro. Amen da yer pakijasine. I to je mi Hazreti Aisha. Mehititano adva manuškova so merala, hem muleskoro. I Hazreti Aisha uštili i vakerja asafko nešto o pejgamberi na vakerja, i vakerla وقالت حسبكم القرآن namjerno čitinavali arapsko وقالت حسبكم القرآن vakerja ja Abbas amen je dovoljno i o Kurani asaf ke lafija
ma prenesin i te vakergane što pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam amen isi amen jek ajeti ko Kurani vakerala od ovako suratul En'ama kana citirinala Ibn Abbaseske o ajeti ko taro sura En'am šelu šomardešu štarto ajeti kova vakerala nijek nika skoro grevo ja vere skoro grevo uprav peste nalela. Znači mačiv asavko nešto ama o cil e Hazreti Aisha krosine so kaj se vakerala vakalet hazbukumul Kur'an amengi dovoljno Kur'an. Da li samo Hazreti Aisha vakerala amenge dovoljno tano Kur'ani? Na. Koji pan da vakerala? Hazreti Ebu Bekiri. Hazreti Omer. O Hazreti Omer do isto lafi vakerala. Ki Buharija araklevolo hadisi pejgamberi koleskere duka anglal koleskoro meribe. Znači duka isile. I kanakelo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem anglederte nakeli dunjaja rodela jek lil te pišinel nešto. Džane nasari nekava hadisi. Rodela jek lil te pišinel nešto. Tega ni rodindor te anelleske o lil te pišinelo pejgamberi o Hazreti Omeri vakerala madenleske o lil amengetano dovoljno o Kur'ani. Amengetano dovoljno o Kur'ani. Hazreti Omer da vakerala amenge dovoljno i o Kur'ani. Na tingaje pejgambereske lil te pišinel so skisi amen kitabi. A katarda dikaja deka ko vakti e ashabengo roda bud baziringepe ko Kur'ani azimushani. Bud baziringepe ko Kur'ani azimushani. Akvalitano hadisi? Ja, ake su penu. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pogoršao na bolest, rekao je donesite mi što treba za pisanje da vam napišem. Pismo poslije kojeg nećete zalutat. Ome reče, akedik, ome reče, vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem se pogoršala bolest. Mi imamo Allahovu knjigu i ona nam je dovoljna. A sami su se u vezi s time razišli te se žargom pomenuo. Amenge dovoljno je o Kur'an. Amenge dovoljno je o Kur'an. Vakergali? Vakergali. Kana, jektaro najviše prenesuvače hadiseske retano Ebu Hureyre. A kada je i problematika tani? O Ebu Hureyre prenesilala 5700 i nekovor hadisija. Te diklem ko leskiri koleskoro kitabi 5700 hadisija. Ko vakti najbraro problemi adatar naшлем теорија тематика нашлем ket soske počminala te ujdurdinal pe hadisija. Soske počminala te ujdurdinal pe hadisija. O prvo nešto su počminala te ujdurdinal pe hadisija tano o političko za političko lengoro za lengeri stolica. Koja kate ko vakti e Hazreti Alijaskoro e Muavijaskoro. Počmine na to ujdurdinelpe najviše hadisija. Soske kod ovan vakti o Hazreti Alija sar halifa, zatim oftano štarto halifa, i siljele skoro autoriteti, oftano namestnik, oftano halifa. A o Muavija tano ko Šam, ko avdesutni денешно Дамаскус, значи ки Сирија тано, од тетано, наместнико, и акана вакила дик лела Ебу Хурейре песте аканаов, не? Лела Ебу Хурейре песте. Вакила ске ту бут хадисија пренесинеа, ава вакила манде. Джала лесте Ебу Хурейре и вакила и калбаши манге хадисија. И калбашо Шам хадисија. Да, иака на јектар од ова хадисија Ебу Хурейре скере, кова испа раклевала ки Бухарија о хадиси, вакерла о Аллах джелле шануху еманети о вахи о Курани кергјале манге е пегамбереске кергјале, вакерла Ебу Хурейреске хем е Муавијаске. Зате шају авторитети е Муавијаскоро те ваздел. Ја вер хадиси и кал вакерла
Ако морате пишнелтаро Шам, морате пишнелтаро Дамаскус, суске затен и Медината ни свето, затен о народо керена худжуми ке Медина те кълдинен намази, ама ко Шам, о Шам на не добором свето, о Шам на не добором возвишимо. Вакила арак не славе хадисија башо Дамаскус, башо Шам. И почмињате пишнал, кој ка кълдинел намази ко Дамаскус. Ки бари джамија ко Дамаскус, со керјала о Муавија. Ото те и силе добором, севапија. И почминала те пишнелпе, соске ко Шам, ка случинелпе, наджанава кобор, шукар букја ковол ко Шам. Шаме скоро авторитети воздела барабар Муавијаја. Тешајте Муавија те кереле противнико Хазрети, против о Хазрети Алија. А да и прво нешто, за политичко ствар употребим ги. Значи, сар јек врста исто кој изборна кампања, кеда мануш кандидиринела па ди кела нормално песките кела слушај више рекламе да би те шо изборија нормално те укористил по највише тарала изборна кампања. Јек врста. Дујто прилика штета те анени динеске. Значи ујдурди бе хадисија башо штета те анел религијаке. А синя савке мануша кола мангле те анен штета ко ислами и пример христијанизам течивен ко ислами, јаудизам течивен ко ислами, амен макера Исраилијат, нешто со на неко ислами, и ола од ова течивен. Нашти си не ола преку Куранија кава течивенле. Нашти. Соске о Курани мише панлило. И силе корице, панлило. Акана сар, кај правде удара за те измислотице, ко хадиси. И почминена каната измислена хадисија и течивен ко хадиска китапија. Сочивена Хазрити Иса скоро аибе. А кате и најбари проблематика и клюно башо Хазрити Иса соске кавал ко вакти Муавија скоро. И соске ко Хазрити, тоест ко Муавија скоро вакти лескере советникија сине христијања. Јакно христијања за Иса те кереле пален последно пегамбери, олава керна чивен нешто асавко, тоест чиге асавко нешто соске последно мануш со кавал кој омул кијаме коволо Иса, нао Мухаммед, аме нако вакере о пегамберитано последно. А вакераја ли да о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем последно? Вакераја. Ама веруинаја дека о Иса кавал. Значи, амаро пегамбери автоматски. Давали, Хоџа Ефенди, чак успореди сарде Османо, барабаре Хазрети Исаса. Тачно. Хадиси си јакале. Накана, ман интересил мајет бучи черман джалали кај чинабавту. Ја, шај. Дали амен ане хадису расиамен прзиме турни тава Библијаса новостари. Од дујто проблеми, со ова кергиме, од дујто проблеми со ујдурдингија хадисија сине и штета исламескери и јакјакана сој библиска текстија преку о хадисија те анен преку ислам. Ја мена кава веруингем, Хазрети Адеме скоро, јарати бе. Чекай, агао поминџана Канада ови неле свештенике, тоест такала о попија теране. Советникија, со скепазин овџала кошам и кошантане професионална римјанција, професионална мануша кола веќе си нео римско царство доте, освојнена ошамо муслимање. Кумена, ама о Муавија си не буд джандо. Ов на Бркинга е советникон, со ски ов ленсар дживдингја, ов джангля понодорига те водинел и политичко ситуација ко шаме ленсар. Јакала за мате овена кана потеле ола почминге тој дурдинен кој ислами, тоест текувен кој ислами Исраилија, тоест христијанска или па јаудиска паќа ко ислами. Од ова, кана со ова череја ква са и неко замани лесуреме али јас радијалахо. Муавија скоро вакти, ко Хазрети, затен о најбаро бројтаро ујдурдиме хадисија, тано ко вакти Хазрети Алија скоро Муавија скоро. Со ски одотевише вакирала па јар чиндиле од хаватари контрола. Чиндиле од хаватари контрола. Кој Муавија наредил пире народосе те проклетин имам Алија охтобар дешбеш а не худба. Дикен,
Директно вакери бе таро Муавија на неа савко нешто, ама таро Језити исиаме на савко нешто, таро лескоро чаво исиаме на савко нешто. Офтовар дешберш, саду дека навела о Абдуллах ибн Омер Абдул Азиз, саду дека ов навела на цидела тари худба о проклетство управ о пегамбереските фамилија. Значи, офтовар дешберш о Емевие, читинге проклетство тари худба е Саракана ки джума тешаја двата илустрира. Ja, mate коачерате буинали, Иран ту палал советники алесре. Иран ту палал Само советники алесре. момент, ајде това толеранција, хари толеранција. Некана, ола шунем, оланче, почминена проклетство, ме акава нашти те халјовав. Да би тешај, само кратко хоđам, само кратко, да намен пале палала, кај со члем. Тачно. Дали која два време, значи каде периода, Теана јек тикно хари редослед или па паралелно јек паралела кој овде сутно време Теана, значи тога саракана ки джума со иклоло хоđа имами нели ки худба текела лафи, односно коминбери, која два време значи каде периода иклола песинехем почеминела се проклетство те му келпе узако ехлибејс. Океј. Нашти телегинале, ама ко саоли лакава пишнела менге, саду дека навела о Абдуллах ибн Омер. Не, саду дека ов навела акава проклетство о кујнела песиле управ о пегамберескери фамилија. Мен нашти амаре прален муслиманен те халовав кој ети нешто. Валлахи билдај нашти те халовав. Ке чунаја Ебу Хурайре скоро хадиси, Sarine vajale, sarine, mašallah, bučito hadisi, ili pa taro imani prihvatila jakava hadisi. Tera kelkum jek hadisi taro Zeyn el-Abidin, tari pejgambereskere unukoja, sarine hujumi upravman deka krena kavata nušija. Ja savki situacija muslimanenger alem, te spomningem pejgambereskere familija, te cidingem harica, Tari pegamberiskiri familija, amare pralja muslimanja, sunnije, amen gefleka čivena šije, kajan gen amen. Te spominame Hazreti Alija vakirala mange muke hođa i mere oftano šija. Te spominame pegamberiskiri unukon vakirala muke hođa šija. Pralalen olasine unuka je pegamberiskire, jakava manglem, morate prifatina o Muavija čingalen gerešere. O, kovak ti je me vjen goro čingalen. Manglem prihvatinen, manglem ma prihvatinen. Da li kergape zuvu mi je pejgambereskere familjake kergape? Ja kana tu štavijek hadisi taro pejgambereskeri familja te prenesinav ka keren mašija. Lađavo baro, lađavo! A te prenesinav taro Ebu Hureyre, kova trim berđiv dinga je pejgambereja ka prihvatinen od ova hadisi. Halale nova. Najbari katastrofa su slučinova prema štaran ko muslimansko života. Mesijum Ebu Hanifa, sine podržateli pegamberiskere familija, ko posledno vreme Ebu Hanifa o šafijskom mesepi ili o aver mesepija Ebu Hanifa kergele šija, soske lela sine džandi petari pegamberiskere familija, soske podržinja pegamberiskere familija, to je podržinja tari strana Abbasije ili soske sine. I akatei najbari katastrofa ko musliman luko. Dodeka navala odredi be o štar mesepija, men na sinjamen štar mesepija, pralalen, a men šelu bišu štar mesepija sinjamen, akaitska učide isjamen, mutezilije, šije, sunnije, ešarije, imamije, kava problem? Ket spojingepe o štar mesepija, šafi maliki, Hambeli, vallahi hava tu menge sovo, sakava ispitimo imange komo dživipe. Bašo Ebu Hanifa razmistinela pesine da li te čivelpe ko sunnisko mesepi ili pa ko šijsko mesepi. Soske lela učibe taro pejgambereskere unukoja. Pralalen, kajale mamen. Akavai, čisto sadibe emevisko logika, emevisko Ljola učibe kataro imami Džaferi Sadik golesi. Leskere, hektaro naučime učenjakoja, alimija, me tumen te pučlum tumen.
Кой дживдинга повише е пейгамберия? Hazreti Ali или па Ебу Хурейре? Управо, кај сте требала ту вам побаро респекти или па дар кад ка споминал пелес Корана? Валлахи, о језита кавава керала. Значи додека на уништинела пе цело фамилија пейгамберескери. Значи тотално, саđe додека аменге рахатлуко нане. Соске нане рахатлуко? Соске нане. Соске, кој то вол? Ака на размислен, ки авдесутни амари ситуација, ко авдесутни амаро дживдите. Ти клол чаче о Hazreti Alija, ti klolo Muavija. Koji ka dobila? Hazreti Alija. Soske ka dobila Hazreti Alija, soske peygambereski familija, peygambereski rođamutro. Ti klolo Hasan Hüseyini. Hazreti Imam Alija si Seidi. Ja, pa me ova kirava. Ti klola kana o Hüseyini, o Hasani ti klola kana. Ema katar ti klolo jeziti. Kaske ka glasine no manuša? Kaskeri strana kad idem, Hüseyineskiri strana, peygambereskiri familija. Peygambereja barine, peygambereja autoriteteja vospitime, peygambereskire ahlakoja vospitime. Najbuhureja, trim beši gotovo. Hođa, on si je kotor mase peygambereso. Ja kana, te spomninam me akale ashaben, kola što peygambereja nasinelen doborom buti, tane povredna, a peygambereskire familija te bistravla ili pa te spomningiva peygambereskire familija tu mam te kere mašija. Vlađavo, čitinen haricale lengere. Hođam, kratko samo, kratko kušaj, hođam. Ajde tira namen kod dva. Ebu Hureyre kosale se savetnikore kristijaja. Agar, vakirgem, šejh, vakirgem. Da li šaj te iranamen hari palal, keda Ebu Sufjan, koga vakiralo vitano kororo kodava, kada je doba, da li te šaj te dža izvorno, ne li te džano koreno, primjera kana suske preskočindem jek delo, koja su mes materijala da je tano važno, ako šaj katare, pa posta dava tu ključina i akvar. Tuna kana, ashabija, akava da but važno je, kastar lela pe hadisi, kastar prenesenela pe hadisi, sao hadiska nauti akava džanenalen, sao učime hadiska učenjako akava džanenalen. Ja da leske keraja lafija kanataro, akala učime so avdije šumenaman, o ashabija tane odvojime. Ashabija kova priminge u islami angledero peygamberite kuloki Mekka, ashabija kova prifatinge u islami kepkudeo peygamberiki Mekka. Ashabi tulaka, neka pamtinena. Ashabi tulaka, neka pišinena kava termini. Tulaka. Koji tane ashabija tulaka? Ashabija tulaka značila ashabija kova Iakala ashabija nasinelen pravo te glasinen pe baš o halifetluko, to ven halife. Soske nasinelen pravo, soske vakirlo ova prifatingeo islami, ama kolengoro islami isi jek sumnja. Koji pišinela kava? Šefik Omer Bašić, koleskoro Šefko Omer Bašić. Šefko Omer Bašić. Koleskoro Ko su pišinja Predsjednik Pešata, pišinela kava koleskoro. Knjiga Povest Islama. Ja, i ova kava pišinela je točno da Ebu Sufjani, koje Ebu Sufjaneskoro imani, šunenman, molinavatumen, maosodinenman, čitinen, me da džanglum sa tumen de prethodno. Ama ke čitingum harica pošuga halilum deka šaj i si postojnela učenjakoja kola sumninena ko imani Ebu Sufjaneskoro. Ebu Sufjani ovola muslimani sebepi jek mislive isi akale starnava kerava deka točno tano, ama ko amare kitapija kava pišinela. So pišinela da isi o Ebu Sufjani ovola muslimani sebepi mate našavel piro barvali pesos, ke ovsine barvaloket kujaki Mekka. I ov prifatinelo islami za peygamberite del tiranel leskoro barvali pe. Авторитетите на Руминел, пиро авторитети, одолеске да лескоро имани сине сумње. И на шти сине течивел пе Хазрети Алијаја. Ов кет сине, кет о Хазрети Османи, о Севгюля кава пушла, о Хазрети Османи кет дубингја о халифетлуко, ов сине о Османи сине о Ангуно ебемиско халифа кова добинала. Суске фамилијата не I kad dobinja o halifetluko Osmani, o
Ebu Sufjan tano korolo do te, ne nadikela Ebu Sufjani, kovola Andre, sosketane panlele skelejakja i nadikela pučela isili nekoj osven amenda rakate, osven taro emevije, isili nisavo Abbasija, jarteva keram, ne, Yabanjia, isili Andre, sari nuštileva kerge na samo amen maškaramente sjema kate o emevije. Hazreti Osman vakirala, telilana kana o vlasko vasta, po nikako mate mukelle taro emeviska vasta. Zaten amen akaleske boringemamen. Znači, zaten amen akaleske boringemamen. Ko ne save amare kitapija, sunniska kitapija, i si lafija taro jezit, sar frdela lafi baš o ezani, sar kirela lafi taro ezani, vakila ja jezit sopan da civeja tu e familia e peygambereskere familia, zaten više uništingemlen, zaten sa targemlen, zaten sa mudargemlen, sova kerela panda siam protiv, jezite skoro najmešhur, najpenjarutno lavikova pirela ko amarelila pišelajar. Sađidu deka kašunav lengoro anav ko ezani merahatina ete ovaf. Aka na halilen, palo dežbeš halove. Znači nasine ocirleske ajar. Aversinelen političko cilj. A na flanko hadisi ka omeri čolo trito ezani pesta. Ja, admai točno. I bučužo hadisi. To je bravo tu menge svarakle na savko nešto. Bravo tu menge. Čestitinava tu menge. Soske o Hazreti Omeri dodajinala nešto koje zani soji za mate ovem pasivna muslimanja, nego li o islami na bazirinela pesal de taro ezanijemo namazi, nego li soji u muslimanluku i aktivnost. Ovči vela koje zani te oven o muslimanja aktivna kolengoro imani. Znači aktivna kolengoro muslimansko dživdipe, ko ahljako, ko moral. U muslimanluku na bazirinela pesal de ko šehadeti. Halale. U islami bazirinela pe ko amaro moral, ko amaro ponašaj, ko amaro dživdipe. Amen. Badjava mete pirava făstania, badjava mete mukamange brade sakalija, badjava mete pirav sară pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ama nasi un manuș, na nema ahljako. Me agar va kergjum, ko jek miro citati koji pratina lama ko Facebook ja pišingjum agar, jeke džubaja muslimani na ovolape, pegambereskere ahljakoja muslimani ovolape. Znači, leskere moralea, leskere ponašajnea muslimani ovolape. Ana amare džubben sar soamen uravajalen, ana amare šejen sar soamen uravajalen, ovaja muslimanja. Avdije muslimanluku ulem ko odla šeja. Te si kava amen soske si je muslimanja. Ama ko amaro ahlako, ko amaro moral, voopšto napazinaja. Voopšto nadikaja. Eke, Hazreti Omar skoro čibe dodaj de lafi ko ezanitano akava. I na ne nisao problemi. Zateno ezanitano od poslemjeg povik baš o namazi. Znači, me nadikavale da dovorom opasnost te ovo do vas avko nešto kjerja. Amo bidati si. Otrito ezano bidati. Ja. Diken, eke akava i problematika. Sui bidatiko amende. Amena gerçi gem svakojeg bidati od vas o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nakerja, son koleskoro civdi pe naraklilo, od poslemikilo doleskeva kiraja bidati. Ama isi bidatiya kolatane hasane. O bidatiya delinena pe hasane em seyyiye. Šukar em lošna bidatiya. Znači, amen. Комаро, абсолютно свето, kada kelova pelafitaro bidati poviše asocirine koje negativno svojstvo. Ja, tačno. Da. I si hadisi ki Buhari akalestar. Men senne sunneten hasaneten fil islam koji ka čiveljek adeti, šužo adeti ko islami empali leste adama adeti ka praktikuinen o Allah leske ka pišnal sevapja. Eso se onda menge ceren haramio mevludi ke cilaba. Meçorolena canena kobur bukai promenimo palo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Te canen kobur bukai promenimo palo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avdiye soamen civdine akava islami kava kera so kerge. Ko prvo ko osmaneskoro vakti si amen promene.
To pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na kerga, amo Hazreti Osmani kerga. Spojive o namazi ko hač. Hocam, akate hari, hocam, tiranamen pale kaj so achilem, soske ako šaj znači achilem, ko Muavija, kote so neli poviše pledirane ko adava, Ebu Hureyre'ye zajedno hadisija te kreirano da bi te šaj peske, ko leskere izborna kampanja, te šaj te pobedinal. Kada te achilem, te šaj te produžinal te. Ekana, ola asaf ko nešto kerge, Ebu Zer kad gidjala, em dikela Ebu Hureyre, so kergan tube, vakela soka kera vakela. Hadisija. Kotara kala pare vakela doboro? Isto baš o pare astare nape. O Ebu Hureyre taro čorolomanu što na nele sote hal, ovola je taro najbarvale prvo valija baš o zekijati, do i to pišibe taro hadisija, emo trito o Muavija, delaleske saso mangela, sal dete pišinel hadisija kova voopšto na postojnena asavke hadisija. Jakana šunen, vojedno Ebu Hureyre jektar odla sebe pija, kova akana šungjola da but len napadinajale, vallahi na nema, soske leni lajale ko but ko keribe lafi, soske leji sile najviše prenesime hadisija. Ovi najbari, agjateva keraf, najbaro problematika so avdija meni sjamin problemija maškar pakala hadisija. Glavno uloga. Najbaro inicijatori. Ovitano izvor. Glavna uloga, 5700 hadisi. Ovitano inicijatori, hođam. Ovitano inicijatori, ko vas problematika počinala. Ovitano izvor. Mate naša, bud važno nešto te sokala kera. Uydur dibe hadisija, hovabne hadisija te akceptirinel pe bašilengri tradicija, arapsko kultura, arapsko civilizacija, sokerge počminge hadisija te hovaven upravo pejgamberi za te šaj lengere adetija, lengere tradicije, lengere civilizacije te oven akceptirine. Akana yek hadisi lindor taro apokrifni hadisi Šefik Kurdić. Najpenđarutno hadisi kova vrtinela pe maškarko amare kana ili pa svakodnevno šunajale taro amare hođe. Izmislibe hadisija za te braninelpe o korist sar i čip i nacija ili pa ideologija arapengeli. A kad te pišnula ko lil Šefik Kurdić, stranica Sarandu Jek, o hadisi akavatano. Mangen arapen trine bukenge. Na ne izmislim me akava, pralale. Akavai ku Šefik Kurdić skorolil. Mangen arapen trine bukenge. Soske o peygamberi sine arapi, soske o Kurani biçal jape ko arapsko čip, hem soske ko dženneti kakerel pe arapsko lafi. Eke sar i arapsko nacionalno čip a menge legalizirine na lasar sunneti ili pasar jek bud pari važnost. Eke akvaj legaliziribe nacionalno svesko ko islami. Prekolo Kurani akava naštite kere. Soske o Kurani već vahija isi, piši metale, panle, koricen sar panle o Kurani. Kotar šaja men te kuva te legalizirina amari nacija, kotar šaja men te legalizirina amari čip, hadisensa. Akava hovavno hadisi, makila mangene arapen trine bukenge. Soske? Eke soske? Soske o pegamberi. Halalen togaš Ebu Leheb datano arapi. Ebu Leheb datano arapi. Mangene Ebu Lehebeda. Ebu Cehel datano arapi. Mangene Ebu Ceheleda. Ovda arapski kergi Allafi. Halalen akana hadisija pišinge, ko džennetika kirel pe arapsko lafi, od ketka i kloventar, o grešnikove, so ka grešinenka kirel pe persijsko lafi, znači na ne arapsko, persijsko, soske ka naštetitnen čivlja. A kana počminena te i nošnja, arapengeri nošnja legaliziringe amenge hadisensa. Arapengeri prandi be juvlencar, tik ne maksımensar legaliziringe amenge sunneti. Halalen adaman ko arapsko mentaliteti postoji na sine.
Те прандинен петик не максимен сар арапско менталитети постојнела сине, ама ма легализиринен, макерена менге акава суннети, макерена менге акава дини, Acavacer Olafi o hoja kai legaliziri sarde te genitu purano manuște lece chavro saibia. Cava mora cineva tu hoja te svatin kala mare manuș kai bonan de legalizația preco hadisora kai o pegamberi lola eșar șove beșengi a sobol lasa kenia beș. Ака некој објасни авту менге, која пути шунгим јеке селефиско учењако, на нема негативно, селефиско учењако, ко сигате прандингјапе јеке потикне максамеја ки Босна. Тикне чија ја прандингјапе. Лескоро излагање, читирен ко Фейсбук јали кокова лескоро излагање вакерја ангјум јек суннети е пегамбереско. Ака насо те вакера. Те уште те вакере леске на разна лафија. Прала, само суннети бе. Ту манглана кана kada legalizirili amen de kodini te ushta amen da te prandini amen akama vaker angyum arabsko tradicija ka halo aftu ama te vakere angyum Акајтане јек ифтира. пегамбереско рокотан Talale nešto makere manuša što ne nakava manuša tradicija arapska tradicija Ова со ќе од традиционално арапско култура цивилизација манглете чивелнар ко исламите исламизирин керен те керена менге ислами Halale nađi kerен halove нијек пути дини сјамен Курани азимушани Ja, ket penea, ođo, ket penea, ama koj mangljakava, vače, koj? Акате, дикен, акате наштите, те само јекен те нападина. Хем о Емевија кава кергеле, хем о Аббасие да кергеле. Одолеске да Ебу Ханифе вакерла. Ништо на си не промена машкар ко Емевие, откет о Аббасие куѓе ко власт, о Аббасие продолжинге о исто со керге о Емевие. Hođam, bukvalno акале старшајте халјова гјаре дека Конисо начин, а да вас соинелење, да бите шајте сачуинен помаре култура, помаро идентитети, помаре традиције, значи чиге ифтира е пейкамбереске, хајрува се упрако пейкамбере, вакере на суннети, тано, да леске да? Нахалидемо суннети, Севдил, шунакана, нахалидем правилно суннети. Јек, те вакерава гјар, јек западњачко учењако, честитинела е пегамберески, бар ја керела е пегамбере колескере лила и вакерела единствено манушкова англеде 1400 години анѓајек начините чистинен пе о данда, кера е лафитаро данда, значи таро мисвако. По пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем е хурма корокаш пагля ентаро хурма корокаш каште чистинала сине пире данда. Кодова вакти англеде 1400 години. Е амена кана Lilem so sunneti, so lilem amen sunneti o muslimanja lilem sunneti o kash nao čista danda, lilem o kash sunneti. Ако вас случинала пеки арапско традиција. Ко арапско традиција ки Индија, ко Пакистан, ако вас случинала пе соиси ко Пакистан, ки најбари светско джамија ко Пакистан, ки најбари ленгери джамија. И си шадрвања кова лена сине абдези. Шадрвани кај со лена абдези, до те лена дешупан чико биџене ко круго и лена свако јек абдези. Значи дешупан чешме и си. Ки свако чешма и си по јек ми свако чивдо ланцоја. О ми свакота на ланцоја. И секој користува јек користува. Јек лела абдези, пала лестејаджи керена панда манушате лена, лела абдези, ке завршила абдези, лела ми свако сој панлоко хигиенски, оние хигиенски. Стидела пеганда. Мукела о ми свако, цидела пе авало, тојто лела абдези, овда чистинала ми свако ја пеганда, отрито авало, отрито лела абдези, отрито да чистинала пире данда, пала лена мено ми свако ке гемне. Добро, кана гаоđi Сартусова череја, кана Сартусова череја, значи Арапија анџе традиционално сунети. Ова на штеја гјате вака ки си бут шукар рационална учењако таро Арапија да хвал
Ама синео традиционално учења која у исламиот војнела пеко дуј, пало вакти е пегамбере скоро, авола шелу офтовар деш берш, пало офтовар деш берш бијангјола Ебу Ханифа, не? Куфа. Сине е рационално мануш, сине мануш кова бизи лескири годите на керга бути, ов не сави бути на керала си. Екана ов пало шелу градинела и прво школа кова викинела пе Ехли Рей. У исламиот војнела пе кодуј. Ехли Рей Ехли Хадиф. Пишинен од тајса читине на кава. Сој Ехли Рей, тане одула кој потребине на пигоди, бавинена пе Куранеа. Адлатане Куфа. Значи одлатане тари Куфа кере учењакоја. Соске Ебу Ханифа тани ки Куфа емо до те градинела да ја школа. Градинела и почминела те си кавел ученикан ко Ехли Рей. Ehli Reitano, hoćam Hari tikni korekcije. Ehli Rei, šta je gerete дека логика користи. Логика, рационал. Рацио значилно ко латинско годи, не? Окова кој употреби. Ава чарманџи годи, се аменцијамен кате би бил име ману. Манушака и мисли. Одолеске гелум која логика. Кире разумеса кај те сватин. Те сватинел. По разум. Тачно. Екана Ебу Ханифа градинела е касавки школа ленгоро лафи ки Куфа вакерена ленге куранџие. Панда кодуа лафи. Куранџие вакерена. Ебу Ханифеске. Акатай о шафитан. Акатар иклоло шафија. О шафија Ехли Хадиф. Хадисчие. Ке џана сине тари Медина. Куфа. O medinția kerena sin učenja konge, pazinen sar kerena len sarlafi, olatane kuranđije, olaci tirinena salde aetija, ola but e hadisen sar, nanelen buti. I akana, koji najharica prenetero sa o tabinja, etba o tabinja, koji najharica prenesinela hadisija, čitinen ka čitin sokaraken, kadiken, Ebu Hanifa najharica hadisija. Pinda Джико шелу инда хадиси пренесинела о Ебу Ханифа. Пучиве соске о Ебу Ханифа на лила о добором о хадисија. Одговор пишела ко китапија. Синеле буд јака критериумја, значи буд строго и керала песине колескере критериумја таро хадисија со овке делален сине, емо дујто свако јек хадиси сочивела сине прво дикела сине логичко. Годјаја дали адава хадиси пасуинела. Тена адава хадиси калела, тоес е Куранеа. Агар лескоро лафи, пренесинава Ебу Ханифе скоро лафи. Јек хадиси, те манглен те испитинен, дали тано чаче, тегани адава хадиси каджанка споинеле Куранеа. Мева керава агар. Свако јеке букја и сила лабораторија. Кај со испитинела пе о хемиска елементи или о физичка елементи лабораторија иси. Е Куран ескери ме пучава Куран ескери хадисескери лабораторија кајтани. И санша и о хадисите испитина кана дали тано точно нина кај ингелале ке Куранес ко Курани. Те одова пасуингја е Куранеа калена дава хадиси не те на пасуингја меа селам готово. Нанесо будте бавинаме на кале хадисен сар. Е акана агар вакело Ебу Ханифа. Кафрден о хадиси ко Курани. Телепингја ко Курани каленле. Те пело теле маленле. Акана хало. Значи, hođam акана Само те објаснив цараме, романе, селјачки. Те силе подлога е Куранесија хадисе, леле, ако најле подлога темели, те пироло хадиси у складу е Кураноса малеле. Значи, ако те мангава јек фаци, само те цидав, hođam, ко принципи на негиринеа туо хадисија, него те концепирина. Значи, ако таре мангајате сигналите, да, сигнализирина дека, ако мангајате џане, само кратко, ако мангајате џане о хадис или којетано о сахи хадис, а којетано заиф хадис, онда треба да Кураните беше. Шајлите 14 хадиси, те вола менге харица покој.
Devacoro muter te pielpe. Devacoro muter te pielpe. Araklivula ko Buharia. Hadisi ko araklivula ko Buharia. Vudu. Шовардешу шов или па китабу тъп, панчто е тъп, ватане доктори, не, панчто или шовто лечиве, панчто или шовто аети. Читина во хадиси оригинал сарсо пренесиме и кибухаме. Пренесинела Петаро Енес радиаллаху ан. Шунен машукар. Пренесинела Петаро Енес радиаллаху ан. Неко бормануша таро племе укън или па урейне, алеки Медина хем вакерге. И хаваја о воздухотари Медина, а менге на одговоринела, на уидинела, хем родинге леко акалеста. O peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakirganenge te pijen otud hem o muter tari posebno deva anavkerdisar likah. Palo je kvakti o vozduhotari Medina lenge naštetinja hem nasvalile. Lengere mangipnaja o peygamberi naredinja lenge tikloven avrial tari dis Medina e ovčarensar hem te pijen taro muter hem o tut tari Camila, hem sastile. Palo dova ola mudarge e ovčaren, e čobanen, hem nile o Camile peja. Ko prvo delo taro hadisi o pejgamberi naredinela te pijelpet o tut hem o muter. Ahate akana kitapja, lila pišinge, dali čače o muter tano jakana kot hadiska učenja koja a kava hadisi opravdinjena su ske narakljivала saldeki Buharija koja verda rakljava ko muslim da akava Imer, no prav. ko Ebu Davud da Dik so penolo komentator. Ebu Hanife i Šafi i mnogi drugi učenjaci smatraju da svaka mokraća nečista je svejedno, bila ljudska ili životinska, svejedno, bila od životinje čije je meso dozvoljeno ili ona je nečista. Evo še nakora kad te čerdon salata. Tačno. Kana kava ima pučive. O pejgamberi naredinala te pijelpe o mutere de vakora. Zate sa sljom. Tamam, da ne problemi. Ako na rasprave, da li o hadisi čak suske o hadisi, da na mutevatir. O hadisi na narakljivala saldeki Buharija, a rakljivala ko Muslima, a rakljivala ko Ebu Davud, ko Tirmizi, Ibni Mađe. Spomnila kava hadisi. Ako na, zate opravdinene, akava hadisi, počmingete pišinen ko bori sa 100 da vakoro muter te pijen. Allah, Allah. Kjav dosutni, okuvan ubedinena amen panda den denes ko avdusutno civilizirimo sveto te pija Onda naskana džano narodano hađa ne umra pijene devako muter. Ja, ekana, oduj to delo mangava te čitina avtu menge, oduj to delo i panda poopasno. Oduj to delo taro hadisi. Продолжиново hadisi, sokerge, ket pile ola o muter hem orat, sastrile, lile mudarge e çobanen, hem lile o kamile peyo. Ket čungja o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soske mudarge e ovčaren emlile o kamile peja biçalgan nekobor manuşa palilende te astarenle. Astar gelen hem anglelen anglal o peygamberi. Anglia dale manuşen anglal o peygamberi i sokerge o peygamberi. O peygamberi dingalengi i zaslužini pari kazna. Savi kazna dela o peygamberi. Tumen pencerene aver peygamberi, a koakava hadisi mange dena yaver peygamberi. Sokerge o peygamberi, çingya lengere vasta, çingya lengere pire, I kaldalenge jaka. lengere yaka, šun tarja lengere yaka yeke sastırnaya, prvo takarga o sastırn, postem çingya lenge koyaka, tarja lengere yaka yeke sastırnaya, hem muklalen kokam temeren. Manglele star pai te pijen, hem nidlade nas pai te pijen. A safkoli peygamberi amenisi amen. A katar sikleve peygamberi merhametçiya. A katar halo
că a vdusutni civilizația, că a vdusutno vreme, te halovaje, că a să fki kazna, znači, samo pejgamberi akala. Ja kana meke čitinava kova hadisi. Kava peygamberi ki slavralo Kur'anu. Peno lopovu te činele se vai, čore se činle se va. Anati kalele se Aia akate. kova hadisi bistergembe. Gotovo. Avere hadisi. Te pijel pe omuter e pejgambereskoro Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eskoro. Kova o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakerga akale manushe naete arakelle cehennemeskeri yak. Prenesinala o hadisi. Prenesinala pe tari Umeyma binti Rukia. O peygamberi sinele yek Çiniya. Cane nasoi Çiniya. Sat. Amen agerda vakera. Sat. Kerdo taro palmakoro kaš. Objasnila sostari kerdo. Rakate te sinele potreba taro muteribe, te mutrelpe, odo te mutrela pe sine o peygamberi. Kodea Çiniya mutrela pe sine, koja sine kerdi taro kaš. Kovo odea Çiniya araklu sine telalleskoro legalo. Agar te vakera telalleskoro kreveti agar kom avdisno romani chip. Ama legalo. Kaj sov paštola sine telal čivela sine odea Çiniya kerdi tari palmakoro kaš. Ketov mutrela sine i kalela sine odea Çiniya, odotari Çiniya, hem pale mutrela pe sine, hem palem iranela la sine palal. Yekrat kerja odote po muter. Znači muterja pe peygamberi ki odea Çiniya, hem pokasno ket manglate čučarel i Çiniya dikla deka ki Çiniya o muter, to jest o urin nane. Ket pučla kaj o muter, tari Çiniya vakergeleske kaj isluginka bereke pilale. Kova angaleske, akaya sluginka angaleske leskeri romni i daj ummi Habibe radijallahu anha taro Habeşistan. Akaya sluginka bereke pila o muter. Tegani o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakerga. Oy kurturinga pe taro cehennemeskeri jak. Koja verda o hadisi spomnila pe ko Mecmu'l Kebir. Taro Taberani šajakava hadisi te arakenle, koji mangela šajakava hadisi te arakenle, ama koja verda musnedija spomnila pe javere teksteja kaj deka pila o muter ketkerga o muter o peygamberi i sluginka bereke pilale i ova kerga me pilum ja Resulallah. I o peygamberi odgovoringa tegani tu kurtiringan tari cehennemeskeri yak. Yani o cehennemi tut nikat nanete asta rel tut. Yakana. Nekoj kava kiral hoca pa akala daif hadis ya soske čitine akala. Pa ame akala hovam ne hadis ya soske čitine. Pravalem pa kavaya maroci. Hocam Deka isjakala hovam ne hadisja, deka postoji nenasavke ujdurdi melavke upravo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. A menna ne girinaje sa u hadisja. A kad citirine amange primer jek hadisi, kad citirina vijek čubučiš u hadisi, sađidu deka tumaro komšija tano bokalo. Znači te diken, carso dikena tumen, a ja tumare komšijen te dikeno hadisi, a kva tano kurane skoro ajeti, a kva hadisi lavale ko 100% sahih hadis. İnnemel mu'minune ihve. Kaspuyinavle Kur'an'ya. O muslimanja maškar pestetane vernikija. Ja kale hadise menaštite ne girinavle ked isile podluka i Kur'an'ya. Ama kava hadisi te pijave peygambere skoro muter. Il pa pive peygambere skoro muter. Kova men čitinajale ko amare zbirke, ko amare hadisja, hem dersije i keraja tu menge, žalostna dersija i keraja, palalpanda mukaja muzika, emotivno muzika, emotivno keraja Allah fitaro peygamberi. Pandek hadisi, peygambere skoro rat te pijelpe. O rat te pijelpe peygambere skoro. Taro ashabija, Abdullah ibn Zubej radijallahu anh. Pila o rat peygambere skoro. Prema o derekutni, hem aver hadiska zbirke o Abdullah ibn Zubair ketsinele ofto enja berš o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kerja hijama. Pamo odova dingelleske plorat kijek Çiniya, znači kedinga orat o peygamberi kijek Çiniya te
parunelle ki puf tingaleske. Ama o Abdullah ibn Zübeyir ket iklilotaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mesto ofte parunel irat of pila orat. Ket iranga pe palal o peygamberi puçilale. Sokergan of yeke nestabilno glasoja vakerga, nestabilno glasoja vakerga. Cidingjumle, yani naşafkergum orat. O peygamberi asan bilo hem vakergaleske. Sigurno tu pilan orat. O Abdullah ibn Zübeyir vakerga oja, ja Resulallah, pilum orat. Aca te cristiaia cererea sabonen vampira. Tegani o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakerga, diken pandaso vakerga, iyak e cehennemeskeri nanete astareltu, soske mirorat spoinga pe tire ratea. El Askalani prenesineva akava hadisi. Isi hadisia. Kaj so pila pe olima e pejgambereskere. Isi hadisia kaj so pila pe očungar e pejgambereskoro. Isi hadisia kaj oteri ozno e pejgambereskoro parfemi kerge. Pravalen vallahi hava tu menge sovovo ko aputi biçalgamenge o sevgili dersi agar sevgili biçalgamenge tu dersi. Hoca digbe dersi kerena taro očungar e pejgambereskoro te pil pe očungar e pejgambereskoro sar şifa ilipa. Pravalen acaba dinili tano, acaba metumen, tamam ai mesium, harița raționalisti, raționalisti, tamam. Ama mangi akasafke hadisen sarmavin. Hocam, mani sima je kućiba kokva košaj, agare. So celo vreme kana šunaja kava i me korko i mangi postavinava sarjek manuš, ake te vakera logično te mislinav, znači logika te mislinav, te čav mi logika, i vakerava mangi ako već не решинавама това побожно мануш, религиозно мануш, требало да викава уствари соко вълманги корисно ко свакодневно живото. Јакана, каске ко интереси не од шунгаре пекамбере скоро те пиел, орат и мокрача и начинава со. Со анала манги јакана сариек мануш, уствари манги комо живтипа саво позитивност или сој си врска манака на комо свакодневно живото те крав тоа има користа кале. Еки акаватано проблеми. Со амен и Бухарија, кана насун против, те на лоцина акава Бухарија, амен кад си даси не панда повише. 1.500.000 хадиси пишиме. Таро 1.500.000 Бухарија нелален ко 7.000, таро 7.000, 2.400, 2.600 пишиме килескери збирка. Шу курсо овда перабјален. Tena kovuția men panda povare problemia o hadisi na nelamen samo kava problemi yek hadisi prelesinala pe te kıldinal pe tek birensar yek hadisi prelesinala pe mate kıldinal pe tek birensar o kuvaso kıldinala tek birensar ne girinala o koleskoro hadisi o kuvaso na kıldinala tek birensar ne girinala o koleskoro hadisi ulem turli tava maraya men maşkaramende ne soglasnost ya isyamen maşkaramende o kuvat tek birensar soske kıldinala vakila isitu bişupan cevapia poviše o kuvaso na kıldinala tek birensar kerela leskoro namazi batili tiro namazi na neispravno vakila ko hadisija bešelakava koji na kıldinala namazi tek birensar leskoro namazi tano batili leskoro namazi neispravno tano havalen akava kerela menge te amen pravilno na halile mohadisi te amen pravilno na džanglem te sarte vakira sar orizi su amen čistinajale taro melalipe agar trebalo hadisija da više te čistinale ne kuranija. Znači trebala te džana kova hadisi kava kerav, kova hadisi na ete kerav, te vakerav. A meni Buharija kergelna dujto kitapi pravalen ki Buharija ki skrateno verzija tari Buharija o manušao koji ne nasine i akateko akavali utpišinela i Buharija o koji ne nasine sar hatma telečinen manušen o koji ne nasine telečinen manušen i Buharija. Hatma o koji nena sevapija sar o Kurani su o koji nena hatma. Kana melija kava pišinavale, a kava kova mare kitapija pišinje. Ja kana amena kava telilem ne zdravo zagoto. Normalno kova men problemja, normalno deka kova maro ideologija na ete halovamen. Ama ko Kurani, te ikergema men ko Kurani, te ikergema men ko Allah skoro vahi, te gani amen nikat maškara men de na ete odvojna amen.
Ama Jek pučiva, jek možda opasno pučiva ko volite, mangdan šajte odgovorinete, na ne moraš, mada me džanava, sad ti reakcija, ali me mora kva pića. Znači šumoška. Prema sada kva tu su objasnim ja na kanal. Me mangi postavinava kva praša, me mangi pučava man. Kaskoro dini avdija men pratinaja. Ali men gorodin. Eskoro, Allah eskoro, ili je Muavija skoro. İbn Teymiye koleskoro kitap yakava pişingalen. İsyamen duy dinja, jek dini Kur'an eskoram, jek dini ujdurdimo dini taro narodo. Avdije amen pratinaja ujdurdimo dini taro narodo. Yani avdije pişingemi Buharija i amen laja dini tari Buharija taro kana saje Buharija na mangala Ebu Davud taro Tirmizi taro Ibn Mađe laja o hadisem tumenge dini predajinaja. A sova ke Allah Jelle Šanu ko suratul Bekare. Allah ka pişinen pire vasten sar kitapia i od Allah kitapia ka vakeren akalata ne taro Allah. Eki amen akalatu Sura menge kergem. Bekara 79. ajet. Amen akalatu menge kergem. So pişinaya tu menge lillah i akala lillah tu menge vakeraya akalatano vahi. Akalatano Allah eskoro kitapi. Eki amen maškar amen de tegani normalno na ete halova amen. Tegani normalno kakuša amen. Tegani normalno. Efendi, je klapija košaj samo te bačara. Buđene narodosi opsihirime kaj hadisora si objava, jek džive mete obeko džilabdam je hadisi, kaj avole pegambere se objava sar morate hula volpe. Diko Džebrailja volte si kavolle sar te hula volpe. Hocam. Ja, Acikir, a je problematika ta ni važna problematika. Šune. Da li o hadisi tano vahi? Baro ako šide po islamu. Nakana mesovske hođasiju Palo, šelu, pinda, beš, pes, dušel, veš, avala, akava, problemi. Džitogaš na kirala pesilja lafi, soskja kate ehli rej o kuranđije, Ebu Hanifa, kaja strana negirinala o hadisija, ovisile pinda, džiko šelu, pinda, hadisa. Čak leskeva kirna džahili hadisengoro, uopšto hadise ovna džanglja. A Katar, Medina, ehli hadis. Rodila argumenti. Ti kalel argumenti bašo vahi. Prvo tematika, prvo problemi. Sočivela mengeakava dali tano vahi o hadisi tano o šafija. Sa učenjako jakava džane. O nauči me, soka šunena men akva džanena. Šafija skoro problemi. Sokerela o vahi odvojnala le. Ko vahi metluf, vahi gajri metluf. Ovo dvojina lakava. Ova kana alo i pishinga jek tematika, asafki tematika. Ama argument ja kotar taro Kur'an. Kana rode ko Kur'ani o hadisi, rode ko Kur'ani o sunneti, na ne, halale, na ne. Suratul Bekare ili aver sure olafi el hikme vakilo akvatano. Akaraklum vakilo hadisi ko Kur'ani الحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة أكتب كرلا أكتانو حديثي إجالا تاب protiv o ehli rej pišinala redije. Šunen, ku islamsko džiko Imam El Gazali dodeka navela u islamska učenja koja maškarpesta doboroma kušenape so svako jekeske redije pišinala. Akva pišinala kalesko redije, akva pišinala kolesko redije, akva pišinala kalesko redije. Akva će više, no volakva men morata na zaključak. Akva ke počminena ke afirijate kerempe, ke počminena te negirinempe. Te na persingjankimi ideologiji, tu keva kerava tu sijan ke afiri. Gotovo. Yakına o alinja maškar peste. O Šafija, o Hanbeli, diken Ebu Hanifaske, džiko o Buharija pišinala protiv Ebu Hanifa mafija. Odava inšallah koja ver Sukere, hođam,
Hocam, Ama anena kala zaključuk je, o šafijane lasaf kojeg zaključuk, can vakirna kana kojehli kufa, kojehli rej vakiren lenge amen daraklem hadisenge yek izlas. Sar vahi. Ama kavatano yek Sartu vakirar yek pishi betaro šafijana ne kava Allah eskoro vahi. Negoli leskeri te vakirava agar so akana izmislotica kaj lošno lafi, nego leskoro je kriterijum pišinja. Ta pitaro leskoro kriterijum. Ama argumenti hikme. Argumenti yek ayeti si ko Kur'an Azimushani. Ja, tačno, yek ayeti se. Suratu Nejm, 3 ayeti lena, sa učenja koja lena, avdije amare davečije da lena kava ayeti. Suratu Nejm, 3 ayeti za te vakeren de ko peygamberi pejgamberesko lafitano vahi, akava ayeti. Suratu Nejm, 3 ayeti. Poslanik nije ništa govorio po hiru svom. وما ينطق عن الهوى. Znači ona kergi Allahi tarileskiri heva, tarileskiri godi, tarileskiri želba. Pa da ne ajde kajeti potele čitini. Pa samo jedli ajeti. Ajde kajeti, šta to ajete čitini? In huwa illa wahyun yuha. Od ovaj vahi so leske objavljavate. O ilična zamenka huve. Samo preveduače o lična zamenka huvetano, o Kur'ani Azimushani, o Kur'ani avolaneske vahi. O Kur'ani tano vahi, na leskoro lafi. Šunem, pa je hadisi kad će ti naftumenge? Je hadisi. hocam, ako šaja samo kratko. Ako je bot važno, ako hadisi te našadjem gotovo. Ne, bite, mačina vena. O peygamberi na kindor, šunem, araklovo hadisi ko muslim. O peygamberi na kindor tariye kurmakeri bahça. Dikla saro ashabia kerena butiki bahça kurmakeri. I ovlenge zabraninde ili pa vakerja mate presadinen o hurme. Hurmeskere korenja mate presadinen. Allah da agar kerge sarso vakerja o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pao yek berš o palme na dinge nisavo plodi. Ili pa dinge plodi, ama koja veri prenesuvanje, dinge plodi, ama bud harica plodi. I geleko pegamberi žalinge pe ja Resulallah, tu vaker čana menge, a da vam mate kera. Amen da nakergem, a kao berž dana ne amen kurme. O pegamberi vaker ja, pa me da si un manuš vaker, te džanglen pošu karmam da suske, tu men nakergem. To ovo si ne vahije, znači, amen svako li lafika laj, o ehli rej učenja koja vakirala sine zna koja taro vahi kaj o pegamberi vakirala sine akavaj vahi. Primer soi o ehli rej vakirala agal za jek vahi to ovo vahi trebala te hulelo Džibraili ili pa opravilo ja taro vahi te lelte. Te alo Džibraileske empakirja en posle mov prelesina ladava te gani amen navesa datna odvatano vahi i akatena ne amen so amen akavesta. Hocam, pošto sjemko vahi, buču kar pasunila kava so meraklum, kratko, pošto kereja lafi taro vahi, va kereja deko Džibrail ali se nam kedanova vahi pejgambereske, isim yek hadisi ko so mangava te čitinavlekate, vakirula gare, so kereja kalja hadise. Vakirula o peygamberi pučala Džibrail ali selam, akala vahija to tu lealen manda kaste inga leale. Ko Džibrail ali selam odgovornova da ska katare tutar lava, Qual je ingela? tuke iranava. Tutar lava, tutar ingela. Ovo na kale hadise. Hadisi kovaraklevola komiračije pejgamberesko. Kedavala džiko sidretul munteha o Džibrail naști ponodori la tejal. Ia cate o peygamberi pucela e Džibraile cu acaba momenti pucela e Džibraile kedlea o vahi kastar lea vakirla o vahi în casteanea. Eu vakirja tutar lava tu kedala. Kod so posetinala mena. To vakirla širku. Jektaro najbari širke se postavljala. Trojstvo. Nekava su cirinavali da leja trojstvo. Tutar lava, tu kedala. O trojstvo. Znači, Džibrail vitlaje pegambere Muhammed sallallahu hadisi ko
Miraçi peygamberes koro. Beşela kava hadisi bitti tergiola. Znači dikenđi kaj čikosao stepeni alentaro prenesuvanje hadisengere, znači tu tarlava, tu ke dava, znači ne tu dikintu, tu si ano develem parem, tu ke dava Isa aleyhisselam, to jest Isa, sarso kristijanja so kere na Isa, agar abdije, amen. Hocam, ko interese vremensko Taro kristijanja, znači ne Meksiko. Može jedan ajet. Može. 42. sura, 51. ajet. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim jedan od 3 načina. Nadahnućem ili iza zastora ili da pošaljemo izaslanika koji njegovom voljom objavljuje ono što on želi. Tačno. O ekli rej akava citirina valen. On je zaista uzvišen i mudar. Hocam, nađenava kana dali ka poharite približiname ko interese vremensko rosu. Nađenava ko bucije misli da bucatija čiler misli. Da, ne mislava дека trebalo mu kahari vreme da javer prilike, ko javera programe ko šejh te produžina, доколку се ги нава преме, мислава дека похари кои интересе временско род требала Значи народо шајто са дингепе. Ме манџе бешапту минџано располагање джисабале. Само те шајте пабарај коментара цара те дика соба чарола минџе публика беко шај пабарај коментара. Хариса те мукен валла Ако си е публика задоволно, кале говореса, молимату минџе кај коментара те дена мен одговор. Va darina, dali sen zadovoljno kataramaro hođa, škurin, kolakaj si zadovoljno, va Care, piscina, mašala, ja budu kazi Allah tarakile, mašala, mašala, alhamdulillah. Va. Ačar beko majš pečindol čip. Према ко По нашти джана о коментарија ме наштите дика. Ако шај само. Hođam, pošto džanava дека и ситу јек доста пародија па ту. Абе Черманге авали ту Севджул. Ту буд пучланле абе на чаджан ника се редо те пучелле. Черманге авали. Ача че озбина Не, накерава дик. Мопрал на кераот ке халами. Ами нама кате нашти пучале ништа, те пучлане побут него со валанџа. Ачадом поцар. Стопиримла. На не проблеми, опал харитано емотивно, судја кој емоција не проблеми. Менма, оходја амаропрал, кај дром астароле емоција, осевгули само ириле, ке првобитна фаза, те ни долане 600 брзина, бешола не старто Дуко 600 брзина кава кера буд букјасо на нева керив наски. Кратко само и пралески екселент. Ако е прав сложилпе, енвио хоđa, ако сложилпе, амен шајте предужи, ако на, амен ка чавакаја емисија, ка закажијаме авер термини, значи ака на договоријамен, аџиве курко, пале мамаро хоđa ка објаснила минџе, ем катаркаја поука, трубу крете ромата бен едногласно, те кале прале, те ава сугласно калеса, се додамен зурале аргументора. Acaba manglate la kiraf, mate halovenma дека сум противо хадисија, мате halovenma дека сум противо Бухарија, мате halovenma дека сум противо Ебу Хурейре. Пралален мангавате анав објективно страна мангава и чачутни страната си кавав дека олада сине мануша, олада шај сине те грешимен. Меака на ту штафтева кирав грешинја о Бухарија. Какерен марезин. Со кој сијан тутева кере Бухаријаске, кој сијан а тева керав о Хазрети Адем и грешинја, сад мека керен еваллах.
Tevakera o Hazreti Musa aleyhisselam greșindea, sar ne tevakeren evallah Avete pe o pegamberi greși sardaca pe nene. evallah greșindea ca prifatina. So skis yamena etia cu Kur'an azimushan. Okay. Ama tevakera Bukharia, kavakerim aman so kergabe akavai akva pojam do tari Bukharia. Na halale națion pojam do tari Bukharia. Na mangala ni na știni shai ektron ca te aftar tari Bukharia kolescorovakti. Ama isima je puči de tumen gesar lenga avdije social akateko life. Korkuri tumen odgovori na tumen je akava puči de. Najete odgovorna. Dali avdije šaj nekoj te ovo poučimo taro Buhari. Odgovor na tumen. Teva kergem na tega ni na neamen nisavo unapreduvanje koji islam. Agar. Hocam, Buharija Zate pišinel je hadis i trebala si ne te piral dis stari džihidis. Zate kod ova vremena ko pirinena si ne olila. Na si ne ko pisar avdijeso ko pirinena olila. To je gani zate pišinel pe je klil mora si ne masekon sa rodote te bešelem te prepišinel. Sa rodote pišinela iar te prepišinelem te siklolele ki godi. Avdije šutila kraj tehnologija. Isjamen povišelila. Isjamen poviše čantike. Isjamen poja ka hafizija. Isjamen bud precizna učenjaka kalestar. Sad, na primjer, tevakeraftaro Albert Einstein su i kao ja i formula nikoj našti pošukarte ovo. Asta. Arifis, Santa Manto ano șoro pinjarele tu cosicava. Abe Arifi, dali jane castar bacare. Palescodații oșe ali riza de sopapo. Abe, tu Cavasi ai din rupate sopral, original. Tiho, Allah inshallah neka. Ake gare, me mislava дека prvo mutim Samo dozvolin manje Sarboditeli, ka ja emisija si ima pravo vimante vačarab Sarboditeli. Me bi zamoliva krete pralen, mate uvredim pe, Cavasova čarda, amaro pral, Čerdalafi, zurale dokazenca, niva čarda pestar, ničuta kanči sonaj, Čerdalafi, uredno, pod disciplinom, edepesa, erčanosa, empenda, ano početak, pendam tu minđe, telen tu minđe tu marolil, telen tu maro kalemi, te škurin tu minđe, te zapišin, kaj te dičen. Vovi kaldaminđe akanasi kava prvi dio. Išala meka čerable sa termini, ka dogovoriamen, emka i kala drugi deo. Em sarsavo kurko, šaja volvov, šaja benamena ver musafira, samo prihvativ uleme kaj si Roma, kaj siden škola, kaj si kvalificirano, tričarena minđe, ka far predavanje. Kola, kaj najlen kvalifikacija, a i kente čeren daveti, me odmah penav dema dokazi. Man naštite hohavol makoni. Man buđene hohadema taj me ako sumljiv. Kaj vov čerol lafi, andar pošoro, anidol argumenti, meni pa čav kanikas. Akana. Kava pral i kalda dokazura. Kava pral ka spremola minđe, išala ano drugi deo ka spremola minđe jeklači buči, so telamen pouka, znači kroz kava razgovor, vov samo potakni sarda, amaro razum te razmišlji, te misli, se penoli bićete pitani, vas za vaše oči, za vaš sluh i za vaš razum što niste razmišljali. Ka napendem tu menđe, ka vola menđe butući me manuš, misli sarden, kaj meva čarab, trla baba dlan da nam prođe dan. Na, meka ka vačarab, si vačardo, me bešapala melafora, hem nadima, sima uzdaja majan lalko Allah, ako sam sa ste veste rahati, išala ka čerable sa ek termini, okole kurče se za vikend, isto ta vola mengja ek tema, trinca hata, tebi šajdena sa amare prav pouka. Mandar gačik, sevgul mo prav,
Ajde te čaptu vitu te bari kamera. Sa stena, nema ги потребно. Ајде, аре, јек селам Абе, бичава. te dikale pota islama. Шеј, Аллах иншалла нека награди неото те фамилија е барабар, ке е прекрасно. Ме мислава дека сине јек плодно шужи емисија, а калестар доста шунгем. Јек перспектива и та некаја. Не можете значинел нипа хоџаскоро и тенција на синеја кана те саринете верунена да вас ова кана вакега, а далеске Денди Лопес, значи коте шајтара кемпе секој јек нека четинел, нека родел хем секаскитано муклуа межеви неко демократско прув, секој шајте мислено сармангела, али би мангав сине со се душа, со се срцејате вакеравте сикава јек шукар ахляко, веќе кергјан шејхтаро ахляко лафи, ахлакитано те испоштуина секаскоро мислиба, хем ти керамаро мислиба доколку наслаженајамен, а најфинојтано те рода да би те шај коркоре аменда те това адалестар, значи сигурна со вакергја оходжа. Насамо со шунгемтар оходжа, повишејтано ме би пледиринава кодава те роде, те араке, хем коркој ту да ту уверинето кога се оходжа со вакергја. Пралескетари романи соба па не пути, ко само почетак ме вакергјум дека сима кате јек бути, а двајтано те модеририна. Те модериринава модератор Керала Лафи. Требало да те Керала Лафи, а далеске обхал на не проблеми шајна шугја, хариси гергја, али која вер програме ме би мангав сине то воло прал да информиримо, да би те шај јеки кескек толеранција, мангипа. Обхал мангелато романи соба елахеске коанав, значи акова никако мале са критика. Абе, morate di kabinesi lepota islama. Leskoro ofso kavakilo mutin haritse romani soba. Ако, ајде. Ajde, romani sofra, pa Овен са сте dođi. Pa barči kamera te di kamera čare čirete pa na mašala. Свету ќе сар халилан, сар Аште Нервозно и не, и романи соба прал нешто нервозно сине. на кодовасовске бучина веама си. Па добро, па и обавезајте ните чинавату. аште и кај камера само те му кап. Пошто баба пелна джаре морате шунале. Te di kači nebuloza. Маглиум само те вачерав со се чинаджепе буте ходжа, халилан. Наваланите чинај периодика тип. Man sama Одолеси ми си джум, халилан. Asculma, elapora sama te irile bob te skrenil pažnja te niktolandare tema. Se ohođa cara dobro, okej. kapile oaški, kana kapile oaški te ni dol anaver tema bob te irile palem. Ја, џанеја со, добро. Каму кема само те черав 2 минути ја лафи. Ебутија кате ме кобро се тинџуме ходжав таман лела, те вачери добини зале, значи чинај пеле, јер ов кобро ме диклум ле и калџа, акана и калџа харица не котаристина, хари бутки котаристина, коте јавер пути ме мисинава, па на побутер, сега со каđален побутер, ка и кали е истина. Од ова мандар, али иншалла, Мокрал, само кратко. иншалла, Stepenice, pirot pe stepenica po stepenica. Тих, кереја лафитар Тако е, искуство. Мокрал, акава само, ако дозволне јек минута. на не проблеми тума шете чинаве кед мангеа, ма ме чутинава, чинавато. Само халали. И сјаме намаре разлоги соске. Така на ме мислам дека требало Каволо вакти ви бито го разлог на некоја. ме би даба качај е хоđаке бари камера, значи правален трубута воламен дже понос те поносијамен, je manusesa kaj siamen kafarmanus. Znači mapenen e bosancora, mapenen o trajko majko šajko o murto kurto, a mene Roma najsam podloga kanikase, a men siamen manuš
Само трубутава la ce slušatelja, hem te putramaro razum te svati. Te svati di save buča, so se von manjente čona minje, piri tradicija, hem te penen kavasi suneti. O hođa fenomenalno Коментари, ја, зависини кова хоđа. И си хоđа со попариниту небулозе чвелатке панела ти го ди блокириниту те наđа те на потуине више. А и си хоđа са роимерија кана, краđао разум му келату те потуине. Trenutno mopral čera lafi kataro hođa o imeri andar o dizerdov. O manuš anoltu ke koja pozicija te uključićo razum hem te razmišlji. Te čere hali, te rode, te istraži, te aveko čačipe, te rode istina korko, naštite si čo ako niko ravo, čim di kaftu, kaj ni pirave novčare, tu najsa načitan čovek. Tu morate uništiti EAK te uništilen, te čito rači džive, ta vol tu zurali biblioteka, ta ven tu lovete čine biblioteka, te koravetu tu džilabe, tapale tikle te vačare. Ako vas o așundan, ca capenapce dema dokazi tu dokazi najtu. A manje ca capene dema dokazi me tape knjiga šklapan, la mande bojrum izvolte. O problemi si so o hođa, ka vas ja minđe prva etapa, pa ka vol druga, treća, četvrta, pa i šalva, ka će rolo Allah nasipi, o Allah ta vol zadovoljno amenca, dik panšol džene prati sardeamen Andrese sa panšol džene. Em trišol te ohtovar deš džene se sabral. Eakana, soman gapte vačarav, znači esevguleka zadužile, ovido te lole, em vovka lačarole ka sredilem, ka va video išala ka bešol ko YouTube. Sose, amen trubute ava ponosno kale manušenca. Anakova jekli duj, harami si je Coca-Cola, harami si kava, harami si te Giano McDonald'si, a dobre, tu i kaldan mandre gođi. Tunen, dodeka sine o ehlirei, dodeka sine ti vlada, soske vladinge o ehlirei. Amen sine amen i medicina sine ko amare vasta, i fizika sine ko amare vasta, Ibn Sina sine ko amare vasta, Ibn Batuta sine ko amare vasta, El Kinti sine ko amare vasta, Fahrudin Razi sine ko amare vasta. Znači, akava kristijansko sveto zavisinela sine amendar zavisinela sine. Ked vodinela sine o ehlirei. Znači, o racionalistija ked vodinela sine akava kristijansko sveto zavisinela sine tara amare vasta. I astrologija amendar sine. I sao najpenđarutne formule, tari hemija ili fizika. Vonle o Kurano koristi sardele vida medicinu. Kurani, ova dživdinge. Koristi sarde za medicinu, fizika, metafizika, kvantofizika, astronomija. Andar o Kurano, amena čilam, ano praistorijsko doba anglale mila treštašov. Od peravena o ehlirei, ked avena ehli hadith, o tradicionalistija, a ne namin džiko akava stepeni, soi te zavisina. Ja, praladen, zapratin, Stara Hođa Efendi, me zamoliv krete pralen, komanđol, nek zapratile Hođa, o hođa živil, ano dizerdovci, imamo je džamijako, slobodno zapratinle, meka čerab terminije hođasa, išala, oko vakurko, kadika kana, ka voltumen reklama, podelin pratinmo TikTok, pratine hođa, pošto mande uvek si bari gužva kana putravo TikTok, znači, em ka voltumen prilika te ašunenco, ni ašunden katare hođora, džiađive. Agare, me misnava дека кергем сарине лафи, јек лафи само када, вакерена сојто хали или па сојто
Мадик, нели, сојто халија двато фали. Према ко јек тикни биланса, кад си дав цело, јек фацит кад си дав, вакелелапе, исламско свето авдиве, амен дикаја со десинелапе, ме сигурно си пакава, а и туменда, дека сигурно Аллахе скоро оцили на сине о ислам, а гјарете на сочинопе, коте со машкар песто прелямаренапе, коте со борба и сијамен, коте со амен под морално сијемте на шатаромаре пувија, тавако кала христијанска пувија, те живина, тело сигурност или тело чадырија, таро о христијанско свето, и адалеске да пушлуме ходжа, јеке пучибаја која со вакергиум ходжа, во авдисутно време, каскоро, амен, дини, живинаја, практициринаја, Аллахе скоро или јаверенгор. Ме мислава дека секој песке требало те цидел јек тикни биланса, те керал колку песке те манифестирано садва пешересте, те дикел усвари каскоро дини, амен, практикуна. Ме бива керава ако слажнената мен. Кога јек тема керавла за крајка, бут важно тема, аканако вртиндоро листија манглум, бут важно тема и на вакергемла, шунена кава и бут важно, дали ки Бухарија со Авдие која марева ста и сила, дали тане о лафија е асхабенгере исто хадисија. Дали пучлен куле. Значи, дали постојнела асхабенгере да лафија ки Бухарија. Нај пегамберескере. Асхабенгере лафија ко ки Бухарија. А кате о традиционално учењакоја, але и вакерге е асхабенгере да лафија тане хадисија. Асхабенгере да лафија исто кергелен хадисија. Од вада акцептиринге јеке терминеја ко исламско хадиска наука, а навкердосар хадиси мудреч. Сој хадиси мудреч. Хадиси мудреч, тано, значнила лафи, кова и додаимо таро равие, значи таро пренесувачија, шајтово додаимо кометин, ко тексти е хадисескоро, дозволинге оравие да те пишинен пире лафија. И од ова хадиси авдие авол аменде сар Бухаријаскоро хадиси кова о асхабија да пире лафија пишинге ки од ова збирке. Не и се, иншаллах,